TV so a no mienu na adom de betum pemsan de demu dada ya chese dwumedie no echegu osofa ene mentena na ene ye won komo a be mienu ya ene ye ba bedie na enkomo a ye ba bedie no na edi kan ye enkomo a munim dada ai enkomo a munim dada eye vida se wa mo kai vida mo kai vida 8 million mo kai no 8 million mo kai vida also mama also 4 billion I'm supposed to say what's the 4 billion vida se wa ya ni kunu oba ha se ni kunu eye ne ye bi won ti ase ni kunu ne di ka baaye ada papa me boa oba ne di ka baaye mo afa wi eche na asem ne boa kobo oba na mu de asem no e baaye ni nyina ne se vida ma wa wo mo ye 9 na etwetwe na so o se be ma no ntere no hwehwe nkwada ne adade be ma ne ye fra be ma ne ma ne ba ye wa kodwodwuma samo kai no oba ya no se nkwada no ne nti ama me ye sa no mienu bi wom madwene mu ntene me asa nkwada ne nya me ma ne se akodwodwuma ne se oba wona ne tie de no se da bege se mu ye die ni ampa ye die ni no kwada mienu na kodwodwuma de wo mo ba ye no ye die ni no na ampa ba ko wom aye oni kodwodwuma ba ko wom de enye be ma ne ba mienu na aka ne de omu gina ho kra na omo ne papa photocopy nti ehu hia na nketwa mienu na aka no just ba ko ye papa dia ba ko nya papa dia samo kai sa story na ya tena so be ye de wo ho ene wo ha na ja kodwodwuma wa ba pini yen asam ki aka wie kodo papa asam ki aka wie ni say na wasan edimrika to aye hey e de na ade na papa mama asam amde na nyina ne say mse wi ase de ja na oba tena na wo ma na say wo hu say nkura ne benya odia na obi say oba no so anka ne kura nche no wo so wura say wo nye mu say kura na nya me ba ko ye die ni na mbe die ne so be na ko na otuaka ene kura oba no ade me ba ha say me ye die ne no gitum sa kura ne me ba me be ye die ne no ye so akura ne enya me ba so akodi abehe ana me mahwe akwara temna mu no me ka me boy no die ne sika na so otua na akwara na so mahwe no akwara no papa se me na me gi me sika se oba no na busuafo no kire se omo mama ma tia se me nya akwara no ho ade nti omu gina omu tumi so se me kapre ko me bi nti o me se timi die ne sika me nya akwara no so no a ja papa so a me ni kapre bia be je afi ho mesum jumu se mo na mo so me ya da se me kuta mo ya mra se me die ne sika de o ya wo sa abon no se otwem 30 million ya de e me se na akura no so papa no so won kira me de no kokot na court agim sika no so na me hwe bi ba no te ma me ba ma se me nyina na se me sire mo ni nwa ba ma da obegina oba papa no ototo papa so o kire se wo ye be ma no me wanya be ma ma me nyo no de mba ha ana me ni ba esa me no wo ba dia kada me ma so mo ya kama kire me ye be ma sire no ento no me de ma so ko do nti ba da no mum ana me hwe se mo hwe ba da na me ba no be twem sika 30 million na mama na afi akora papa no de o so won kira me de no kokot no sika na vida ne de okofa se ska no he no de se me de me je afi papa no de so no so won kira papa no a o na obetwa mo se akora no kira ne papa no de otwa sika no o vida de o to ba bi o so won kira na won kira no se sika no ko je mfiri wa ho ada ko ufra no ba ha se akora no nya ne ba o vida fa akora no bra ne nya DNA na mo aja ko se bobo no se mo no wo se da unya ba ma so wompene na me de minim tumi anu nya ba me nya se ho so wonya sa tumi no gina na ma so se ompene no na nya mani so a me gina ka che nya nya mani so a so be ma me be ma se no ba de to so mi no me sa ma na te no se se one ni nua na me twam sika ma me a me ta ni nua ne ka na hwehwe na ma gimi sika wo ba da ni nua ne ka da ne ka gimi sika ko no so ana yes ma ko no so ko gimi sika so ya wa se abon no so twia me ka oya wa eto no di magina manim ka je so ma ni nua twia sika no ma mo ko hankola na se se hugo do mai nya sika kwada wo hwe wo ma na me yo nya sika na hankola na wo se wo hwe wo ma anya adwuma ko adwuma sika ne hwe hankola kwada ni twia sika ma me
na me de me fa nkɔ nkola no enkora miensa na ka no wo yɛ be ma anya adwuma ɔde adwuma wo nya me yere no no ntimi ni da me ni ma na mmom sɛ me woni yira woni ma na sɛ nya yira me nya de me nya ma no ma nya yire me nya ma no we nkola ya nton o ani ye nkɔ wia wo mo me ne wo na tena se se ye bobra ana me nya nkola no andi sɛ wo nkola na ba ye me na wo de na sɛ na wo gina wo ka kyerɛ me sɛ me nya wo yere ne me a na me nya nkola no we ye wia ye ton mana ka sɛ nya wo ye ba da ne na bisua wo no ne bra ne maame ne papa wo mo se ba da nya me yere me nya no ho ade enti wo mo ka kyerɛ me sɛ ninti no wo ni sika bia wo betua na me ka wo mu di agoro ba da me ne to no sɛ bibi to no anka me na bisua no bo bisa me nya ne na wo bɛka sɛ ye bɛka me ne nimra ne nua ba me ama me so ade makɔ nkɔre ho asɛm de makɔ wadu awɔ trede wakyɛ me tum me nti wo ka kyerɛ me sɛ me obɛse ne sika nya me ka kyerɛ sɛ me ontumi ne me nwi entwi ma wo ko duru hɔ a ma ka nkola ho asɛm atena se wadufo no atena se sɛ ka nkola ho asɛm ma buza ba da na sɛ no nkola ne de anya ba ma na de sɛ fa nkola no asɛm ne sɛ odwane yo kola tra me nkyɛ afe wo mana no ye kwa de nkola ne ba fa so asundwe ba nkola no so wono wo se da nkola ne ye me de ameme mfa wono nkola nkobo ne preman na nkyerɛ me sɛ me na wo me ma na anya adwuma anto wono ne nua ba ma abakyie me ka kyerɛ me sɛ me de sika bekunu ekoi anya no korɛ ye ka nkola no ho asɛm ne nua ba ma tim bi ye kyerɛ sɛ ba da nkola no na sɛ sɛ wo hwɛ wo wagye tum sampa me hwɛ nkola no na ye bisa me sɛ kwadwo nkola no ho adidiem wo ba da sɛ nkola no da bia ba mo masana na wɔtwe no ne nua ba ma sɛre ye wo so wɔnte ase ne nte ase kyerɛ ade a yisa me fa me ma na me hwɛ me ma anya saa wo mprenye sɛ wo asɛm no kokot ɔkɔfa lawyer no am de hwɛ ye me ka nkola ho asɛm na wo ka nkola no asɛm a wo nua no na sɛ hwɛ nkola no papa no ye busa no no aka de nkola no be mo am no wo so da sɛ no kokɔtɔ sɛ han ɔkɔfa lawyer wo so de gya mo so ɔkɔfa no so aka yate kɔfa lawyer na bra ne no mfa kokɔtɔ sɛ ne ka nkola no ho asɛm na sɛ wo mpre de a na wo kɔfa lawyer kɔfa ne kokɔtɔ ma e ba pem na me ni gyina han ya fra no wase ne nua ba ya le ne nua ba ho ba no ano de ne ne ansa kwa me case yi ba ha yo and no wo so wo bema sene me a wo so obetwe man so mechense man so twen ye twe no mdam ye twe no jimi ye ne nua be ma kwese yes wo so wo be ma sene me mechense man so ye twe no mdam ye twe no jimi just wo jimi a me mekere me say yes emra me di be di no akopem say wono wona ne nua ba bebre no ho ase e wo manim wo wada ko no ano ne wono nua ba da no wonim ne ba bia so wo so pene wo ta na chi de wo ye no preso ma no aja ko no ade ne fon so atum say wura ampa bone de ma ya be ma ne bi mi ko pedi pa ko pe ba ma na cha ni nua ba ma se da o freja ko no aka aja ko se wonim na si papa nanim ye me be ye wo no na aja ko so de so na ko nta osuro to so se o ma na cha wu na ye wa kwasiro ye na no busa na asem na kwasiro ke wa ka che se wono anka be mu jasem na me mo ne ma gini me de me nya na yisuo papa ye nkwa wo ma no so na ye ne akwasi wo se bonsu wa fra no ye ne no enkasa hello baga Madam. Papa te say papa. Oh, they don't go. Oh, now ba me di nkomo free wo ye hu bie me ente wo. Oh, the issue is said the anybano you should look them. The anybano you should stay away for them. I don't have time to talk all these things anymore. I don't have time. Me miss that time wasting time was I way because I have time to come there. I never hear anything. Me spending the time I was hiding home because I need to look something to look for them. What I say, and to the any man, or say the any banner, on Sunday back, the any banner, on Sunday be simple. What's it, one year, Vida, one dear, it's in Madam, 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 what's the name? What's the name? There was a time I'm about me no na me pese me ya di bi e be ha gene what I say say bi we ase no obi ebu no ho be so mi bu no ho say bi wo ma ana me so me wo ma me wo ma me na me ye aduma na me hwe me ma ana wono so adi kwato wono say bi wono so no ba da na wono so wo ba wono so hwe ne ba problem be dem na wo so also wo ka wo sister na chi na pasa wo bo ne pa dia me gidi sa na mo wo se wo tuo de di kan ene se
Uno sister ne bakasa na be makora ne ba. Madam. Anya kwada ketewa no. Madam. Wode ne ba ne ye die ne no. Madam. Mami ka am tell. We die the second one. Why die the second one? Akwara wo ntwa da bi nhwe wo mo. Ebo ara. Wo bi e wo mo. Je wo se ne ba won se no die ne je wo se ne ba no. Won se ne ba so ko won se ne ba die. The problem is say je wo se ne ba no no. Won se no je ne ba no ko wo se wa ja tu me se ne ko cha no ba no wo tu cha no. Me pa so na one vida na te ha ye bisai se ye die ne na bu bona de na obeye e na bisa vida no so so wono e na die ne na bu abo vida sa kwada ketwa ne nyene ba nti mramu no e wasa vida e che die ne ne ka because on timi nya kwada die ne enchi aka wa bra kwada no wanya ne dia e na tie ba asem ne mu so wono ti papa yi wo hwehwe kwada ne papa no wagiri tika ne me ka won ti ase where dey Yes, yeah, no, she shot one down the papa. No one to shout for any papa. Or head or wine. Or the showing. Or the showing. No, but I get one because one is here for DNA. No, and yes, I can't go so sharp one down the back. Meanwhile, one down in the back. Why shall you follow no one yum, Vida yum in our own way yet? Wahwe yefunu na hospital ka ene ade kopem so owo ye ahya kwada na ma kwada ne confiance ya anaba pa me boa e confiance so what ase o sa be tue sika ye DNA wa bena kwada ne nya ne dia emere mu kura na wo se woje ne hwemu nyina sika e wo sabia kwada ne papa si ehu ne sese ya abasi papa one na so share papa is to go and look for him. Me, I don't know where the man stay. Minimum. Madam. Madam. Say the men walk on. So who tell me about who tell me? You may make an American. You will see a yen panel, one channel. The yen panel, one channel, one time a baby. Secondly, if you say about 100 family. The banana was channel, and Falapa Minister was shown. And this is what the banana was shown on one channel. The any banana was saying any banana one channel. One more client on the education. I mean, mid time. Me that time was answering who were home. You get my point. Away. Madam, if I saw him in the tear, one in the tear. Here when the Vida ni na I will fear how Any possible. Any possible. Your charity. I am telling you. It's not possible for you to be because how can I get time this fucking time? Looking for the money to look for my children. I'm not spending time with you. What for what reason? And it will never happen for me to come there. I am fucking time and I will spend you. Vida ma wa mo ye wo fa asenum sabi. When you was a see ya Vida ma betimi aduade. Mo ya sante for mo ya kanfo. En kasa sam sabi obi a woni mama mere. Vida ma wo mo ye wo fa asenum. Ya mere buru di hina Vida ma betimi aduade. Etinya fucking time and I was spending one ho. So what I say, now no better now, how can wow, what you be me no, any idea, mammy, papa, cro, now can say when it's papa, but from one thing. I see. The name is Banana, and I offer them one of my time. I hear Penya Casabi, Brafom, as some number Sabi, what do you man or Hano, say, and your woo, and can also be the woo. I the chap I was say. I mean, the Americans are what the Americans say. So let me know. I can offer them and come out because I don't know who to give them on the night. So my now with them so I don't want to come there and meet this man again. That is my point. And to the Vida, they say, yeah, no, yeah, say. Don't go and meet. I quite like it one so no, one of my young Quadana papa man and cannot go Vida. And I brought so now when I was some year. So what I said, now choke, and the way watching away. Any idea. Na kwadane papa ya hunu no no so na so adwono wo so kora beboa nti boa yen ese no wo na ya bema so ati ase Vida kora wo ne number wo ne be frɛ wo na di na chi ba wo nua no no sabi bibi tu ne sesi ya be frɛ wo
eti bra form na yenhye na voida no ma yensanka no na yemwo ne akwada ne papa no ko fa ne ma nye DNA na yewura akwada ne papa ma no na sumdie kododwuma nso woda wontimi na wontimi hwe ne ma aka no ya me ka wonti ase ha papa akwasi sinka hwe wo ma wanya hunu sa wo mani ada na wo hwe wo metra kwasi sa besi na adwene wanyina gya na adwene wo fie wanyi agya na adwene wo fie sabi me nsa ya ma kodo sister me see wono wasi ne nwa ba nya me yere no me kire no sese o kamera me kamera me ni yere me ni ma and so waje tum sese me ni nwa ba nto se BBC ya kame e no bobusa na me nanka omo de be ya me ka omo fa mo nchame o una bibi to akora nanka busa fa ba ka onya na wade ko ba bi enko mo me enko mo ne mo bi ka and so wono sese na mamre eda ho me nya no wade akora na so fa se me onim se me ni nwa ba na wo ne de onim se BBC ya me no obisa no asam si ya na nya na o bada na kasa oto se omu ni nua mu ni papa emu obia na yem yata asem ne ba mu tanachi wanya na ma ne papa yi na ma o do ma yi na ma cause wo akula wo ya de wo kunu aka wo se me nya hwe me nem ho hwe de be kuru kan ko de tom so amprampa se na de o ye ama ne papa no ma me se si fom se wo ya de no mu wo mo o mbeka se ya trasa no de bro be 6 times o mfio wo ka akura so wonya hwe obi akura we kan 4 times wo ka akura so obi ani mi se na wo so ade no wo ya afa ne ya che wie afa anya wo yere ne mi na anya wo yere ne mi nyankura no we bibi ai ese aja ko no wo he aja ko ho na no ho mani mo pa wo pa baby de trafa so wo da de do no me ma ka kire busu ne se bada no no na so adi ma ka kire se wo no bada nyo na me pe no so afa da ko na mamanim se wo papa pa mi wo me ne yere te me nya no ho ade akura busu ne mi se me nsem no wo na wo me ni ho tim be di me yere wo me dem wo dwane mani di ama wo nipa ni di adanse wo kaka ya se wo nya wo yere ni akura ntia ma aja ko wo ya wo liquid soap a water si go na wa na mana wo kaka ya se wo ngira no na disa wo nya ne ho ade di aja ko wo kwa so ye sa ade no kimi ba no aja ko wo nya no ata afran fo so aka tinda akura no madi no utimi nya me hwe aja ko na ka sa ma me ka mi bibiara aja ko sa obo ampa afran aja ko wodi na mi utimi nya ne hwe so no sa akura no ma me animu nti na se back nti wo no wo se wo vim na me se aja ko so me se ma ka ja ba na so ampa aja ko na mamani ma me hwe akura ne ne anhwe o mute so na aja ko ba mani ma sika onyam de beche no na se aja ko na mamani ma mama bada hu sase me ye bob sino no de oni nya ba ma jimi sem no ono dira keka se ahwa o ma kwa sia wo yire de bibi wa ga ba pe sabi se bada fa da ko na mama jimi sika fa ba na me asam ni bada ko semte na wa ka sika wa mra mani me kire se me ye ba ma sino no me kire kwasi se wo ni ka pro ya no sika papa so do ni ne do ko no ka no eja ko aba homa no so ye nko ne ne ya wo ba ka me di na me di hello eja ko eja ma me na ti sa papa ayo no ba fie ha me ana me na wotena ase ya me ne wudi nkomo se nkomo bi aba enkomo no wudi wom eti kabra ne nya de ne na ho nsan ho bi kwa na kwada no wanya wo ba eno so ya bo wa be sin ne wotimi fa ho ma isa pa ma ba nti munya de ne ne ma me ade na ekwa eja ko aya me da jo oba jo me do ara pa bu da bla yi ada yi da me wa fla se me ba ho sabe bo abda lo wo so lo me ba o wa do o ba lo fo o yi mla ba fo akola ma akola wo fa de ma e da so wo so da fela dai o da fela dai o fela na ba sa wo ba me bo a da wa ko de ba ho o ba kwa ma o ba kwa dai ama o ba kwa ama just a vida say wo hin o say vida wo hin say me da si bi ni ko boy no ni sa o sa ya da ti ko be o ba ko ba lai ni hu no e ti da so bo da e okuru no me wo kuna ko wa se me do ni ba me fero me so no fe bi o fo ni number e me ke ta va da se ma ni mfre ubiem na asabri si alo me ka so ba dai no fo ni biem no fe bi ni dai ni na asase bi akọ ni na asase aka na sa obi a woni na chempna da de esi dan na ese wo block no ne ade ade asem nso ye nka wie nte ye dan a wo behia no
Dakwe asemi si ye gusu aya ye ka asem no ensi nwie ehunu kwadwuma na wo sere no se de wona na yera da wona na da ene ade me kura ka me hwe se nka dwa toa bi wo pempanyufo bi na nkoma ba Dakwe na ase san se de yere ana wo ne na ye saade ye no se bi wo yere obi ntimi mfa sa ma me ye no ntimi nto na mo bi ete sa eno so ho asem se na te Obalwa tie me Papa, so the new word ni tell of what we can as well because I told a bone in India 70 I don't what to so long because I told a bone also I don't know ye mo dia wo program iso e ba chop ha enye ye program iso na abeja so dia nto abo obi dia ye ne sa so we abobonu ya enye program iso kwado so uti dia bono o ma fa wa kasa de o onka sa I sande ni fi o na na ma fi o na breba na wo se wo hu wa wo se wo no ya da wo na asem ni si ye no aha asem si ye no eho ana ba da papa ka asem ni e kwa asem no kuru mo te me ni akura na me trans ni me hwe ma na bibia ni ame mfa he ne sem na agya ko no woni ni masem aka kire ti ye beduru kuma se ya pe ana ba da so no na fere agya ko no se agya ko no na fere no ni de minim ana me sa ko no agya ko no ma ba da fon so ya bu sa ba da se wo e se de na agya ko no ma sa ba fon so o ka cha me fa no fon ma na nya na mtoma no timi hye mra ma no na me sa de sa da no na asem mi na me ma mi ewu na me koye me ma mi ayi dama mi ko me ba na agya ko no fra me fon so ebe ka kire me se fra me fon so ti agya ko asema me ka sa me bo agya ko o gira so awon me jaso fra me fon so ba ka kire me se me kwa kwadi udiri afiri bo be fe kofi kofi so ni agya ko no na danfo pa anti asema ya ko ba nyina no na akwa no twempe nyina kofi nenim di kofi no otu no so ba bi asema ko bi am yina danse bi di oni akwa no twempe bu mfiedu anti seme na ka sa se kofi no ya won tese won waka wasi ba bi asema si bi oba bi adanse ye onye so wo suro no wodi sie ade ho ana agya ko se me makọ kofi no akọ gini din sa me de na ko duro so akọ kokunu ana mbabu sa sa wagya ko wade wagini me de ko duro so akokunu de na wa me kokunu ana kokunu no afa me ba na me so oba ben tio oba ben na me kokunu afa na o me no woba ni tumutumu me yere na ana na tra na wadi no de se o ka sa tra me se me kokunu no afa oba dia ana na oba ya me ba no ai ma ba da ho anti sa na tra na me busa ba da se da ana me ko na kofi ka am do oboa oba na ye jakoba de ma de na yi ba so na aba so no na sa jako na na de ne ho ba yes afa na ya jako se sasa no de ha ne ko bia so me de ni Amen. afi ebetima opa me ko MTN ebekọ koyi number no dan na ko ya me ma me yi no fra me phone so ebekọ de yakora se me bo a na fa phone no record ni so a da bi na me ne ya ko record anka onga je me so me bo a ma me misa no na jako won twantro o twantro na obusa ko anga da ko na jako won ti bi twantro nkyere me wo baadwa waka obaka so waka ele ko se waka me bo a Oba yo mi ame na mu da sai asa ba o ka from big jam the more big na ma mu ya asa me ka da wo ba ko me ka sai ba ko o ya o na ma o gebla se be bua aso ba mi ka be bua me ka o pa ro o gebla o ni pita Wano ne pana de no ho be asem no mo ko bisa ni picture ni picture be kofi wo pa opa wo kofi ni number am fa ma na mo pre kofi no say wo ni picture de be picture because ko so beti be tan sister kofi de ko picture no fa nya hwe cause me asem ni si ye no me ka kire me ba da me so ni so bai
ono ana pe no amana di no timi enya de akora no ti na me ka che the bad am nya no de na Jaco no ana na de say so ono no ba na aka ntama de aduro say ewo mo nkomo ye nyai ono wan bad no na na wo gira ho me say Jaco no de akwa sister me say wo de atoba bi e fara ayi atapapa wo kokodo wo sisi ai Jaco no ana no mo sam ne say seme akwa wode me mafa so se me na me na fa so kra nka nyene de apa atapapa no wo me metuma akwa na baba ba kiri adanse so wo se me kwa wode me mafa so no seme me na me na fa so a nka nyene de won de me kiro won aka se ojo ya wa se oni ba ne de kwa me mafa so no obo kra ni se na de bi zanga na me ba no kono no so na oba ho no oba ne fra na no oba no oba yere anadwo awia na oba oba pede na oba fie ho oba fie no heda se oba ne se ono no ne ba naka Sameno me wa mam ne me na teta me no me di me a na ta me bo no obobo me ti ba no so wo vim and wo ne ba no ya kamam kape no afra Jaco no yo wa da se fo ho ana ye di wani a che sister na se na ta ma Jaco me brade ono ne ma ka se won pass papa nka no de wo do wo yere me ka me fa no ho ono ne ba ma me ti ase se just wo si ne bu se akora no de wa je na wale tu no de o ye ne bi enko ba bia na fa de mo ma me ni mu Father, my minimum, Munja, himself, all of them. And then I call one year. I just don't know what I know. So one you're obedient to on the idea, so that's into another jail. No, I do. At the food and odie. To man him, Pabuan, Dukunim, if you him can him. But dear Granny, do you know your memory? I thought I was ever son of Mrs. Say, I did my corona cat almost a memory. And woman was only a goose or big ready. Na me no mobile to on se BBC ya kanya na mobile bisa me na wa na na maka cha me me nya akora no wade na wo ba ma wade akora me kora me fra ka cha me problem ma na me yire no tibet o ma no na sa be jam sa be fra me fo so be ka cha me se wo kokumi afa me ba na mto baba yi ai me ka cha wo kokofu o se wo kobusa me din na mto wo kobusa kofu wo din se o na adam no se fra wa Jaco me nim se fra wa Jaco me me catch na akora me di no ntimi nyam hwe oh sister me come eduma come pabo come so say Jaco so obo a so obo no bian nto ebo die yo won ka na buso won be wo se so timi ko pa ka sipi say on fra me fo so nka kire me say me won ka je me wadi bada wadi no ntimi nyam hwe a on mo sa aduane hwe ade so na ma o de o hwe asem na ya kwa ho enana sem na ya kwa ho kakra enka ne janjan sa wadawro ya de ne par kwa yi se wo de ka do fa asem ana gana ma da ga ma di shesia mi na ba hima tie do mi nyam hwe na o hima ni point sam me papa na fa me kora ya ga kan sam o kan sam da jado na hima wo de me so do fa sam me me ma to ko ma ho kakra Jaco ana obajwa itie opa ayi papa no me na se wa bo se no e juma no okodo so nya Jaco picture okodo bla so nya picture chan de ko bisa o bi bisa fro oje o Jaco picture nan ka de ko ye bisa kofiru me so pa mfro kofiru de de waka se chere me minim no onya kwa pa na ne ho di se oba me ba no ho de me wi Jaco picture pa ya onya kwa na ne ho di de waka sa chere Jaco e na ne ho di kofiru wa pa me kwa kofiru wo Jaco kofi ka me ba na bisa ne picture wase me bisa ne din wa ka picture ka chere kofi se me ma ba pa ne din de nya picture sam hello Jaco picture de me bisa wo picture obajwa wase wa me bisa wo picture tie dia me ka no sabi tena se saba pani sabi ayan oba wona ne tia wona na awo miensa asisa wona na wo no saba no say ye wo ba oba no ne na dada oba ye bisa wo so wona na ni ti ka ba nyina ba me bodua oba ha wo jitu musa provider no wona na chogu ye di ka akora no enene mu no entwa kwan kuma na chogu za me me bema kwaje ko na togu o ma me misa Jaco asem Jaco obajwa woni vida no no kwa ne dai na ntwa kwan san se o yo ba woni bema na tie se kwaje kwa nya ne ho ade a wo yo ba mo nyina mu ni mu se na yere no se o awo sa ba fam na wo mo de na wonya vida ma ye se ba ya ho so be sa wo no ne ye DNA no DNA no ba na ye wo ba ofa wo ba na Jaco wo no anya wo ba nso a na vida no de kwa obefa so a ode be ma foforo be ba ye be hu ne ba no e papa no na ode be ma no so a ye den aba
ti wo de nka na nka wo se wo hia nkora ye saa de no enso wa tu ho na won e say wo se vida number uni say no me de vida e hwehwe na e hya wo nsa ena ne kine de wo de so benya vida mayen kwaba na befa so benya vida ne bra no nesese wan fa akora no yesi eche so obedi na wochi me ru anya ne kure vida ba ha beka asem no kure kire mo no obeka asem no kure kire mo se ne ko so na aja ko no twempana che se ni se obeka che mo na numa so obeka kire mo ahona vida no wo mo no tunufo ka kire ne se e no kure mo ka kire se ne ma me ne papa pa mo no se ye mfa no o mo so ma don ko ba na o mo ka kire se wo asem na da so wan ko anka ka no kura nkire ayo ma asem ni edi no se ya mpa so no be ma no twempana na che na nya be ma ne pam wa ama no kura wa asem na na di a pe ankora no papa no hwe ankora no ene na bada ba ya obeka kire mo no ena bada ba fi ko so mo frɛ me ka kire me me ma ne mena fi na asem ne nka mfiri o na ankora no nya asomwi dis bada ba fi no oba fi na 3 days pepepe ena ne nwa be ma no e be fa no e firi fi o se o ma kwa ma bada metena ha e me ka asem no se ampa ne ma me nim oni aja ko mpra tun ayen guase ma mo de bada pa wo mpo o mesene yanko o ma ne ma ena o be fa ne nwa de ne kwante me mo na me ba pa nyine frɛ me se da ojo obi kura fon da ya ofa ba ha aba fa ya ma me de ne ko se aye ma me ko di pa na obetwe o sika ma na me hwe o wa ma me ko di pa wote ne bra ne ho se wote ne bra no ho na me mate se de ba na otonso okrum amanfo hu be ka che me no na me ko ye de hu na di sai o ba da na bi se ni oba ha bra nya na chi no a tem de bra nya ni twa ma na ni ma fra me hu ni bi me hu ni bi so na me tese o timi ba fi ba no se ni ehia vida no oni akwada no ne bra no ne sese wo de enti no ne bra no eye akwasi no se bo nsu so no afa ba da na mo ne se kwachi no wona de ba da se wutie ya ba mode a wona na akwada no wo so je na wo pene de je se wunya vida ma ye ne ye die ne no ye die ne no so so ba chema san se wona ye de ye wan kanya wo de akwasi wan so na wano ayi uka ana uka che kwadwodwo mo se wonye vida ho de enti woni ba Tony Badia, who should so any man or better on a man. Tiakwati, Wadawroma, one way you ca, one in calling so ma. Now so on your ban one day, or a canny. Also on your ban one day, no nigger dia, and you will nima. There's someone look at San and a man quadane bre. Tiakwati been himself, the Momonia so do me about a beba. She be a dear no. Now Bama Kuran, a banya quadake tuano. Young Bama and a quadjo, at me, Ajini D and the Sika. Na washa ne ma na somdua asem we tie sister no asem we na asem pene we no bi tie sika bi ama wo waka bi da wo ye bema ye anka ba tiro se kuma affection Nhyira FM ya be waja ko de tenka me ni ni asem na o pene ho asem abusua no vida ne na abusua so wo mo so atrase ya wo ma ye meeting e de wo mu nyina ne se enkwada wo fo se ye wo ma no Shankwada no ka me si me o mo se me ni yira me ni ma ka kire o mo na ma sam ne de ya sam ka me si na so ma ko o de ma ko wadu ba bi ya sam ka mo so nim sam kwada wo ye de ya wo ma no mo de ma ko wadu ye ka kan kwara no ho asem ni nua ba ma wono wo de kokot di mi twa no koto o mi enko wono wo so de kokot ma ko fa no ya oni ko du man ti wo sha ma wo me ya bre me na nyam na me mo bre jo me na me man kwara na bre sesei ba ya kwara ma bia du 50 years 12 years 10 years emu de wakwa 7 years na nyame dia
ha dia na afere me nka meka fa nkora me beto omagu na omanu masama ne ye kire se aye yesem na ye no ene na chema bufuo na nka okura ne nka oba ya akonta nka okura na beka se mesira akonta de me nwa ba wo akwanto mo na asem start ye na happy na wo agiram akoye die ne so se akwa nwa ba akoye die ne kwadwo me ye yua ba ka nyame dia na kan wa ba 4 times the next time asem we be charity ye be charity the next time ye be charity wa ha ya nka sem na nwi a untimi tie biem pa chawo so omama me pa da na jimisika abusuafo enkomo we ya ye die mu nim se ye nkomo a mwatie dada mwatie ampere bebre vida betra ha ene enuabro ne ade ade wona kwadwodwumai enya asam ketoa we di we yatem na we di we yatem ene kwadwodwuma sa toa ya ha still na ne die ne sika ye kwada na onye ne dia no oje ne sika wo be makora akwara na eye ne papa no eno ena ama ya sa tena asam no so a nene de toso enan e wo sa asemu yo mekome nkomo a toso mekome nkomo na me hye mo bosa asemu yi no ye be kasa ne meka ya sa na wo seye ye be hia kwada ne no maame ene agya koni a edie ni na eye kodwodwuma watimi anya no wonte ase Leila na te say nine mo ka nine mama yeah me ba so wate me ba so pa ma me nko eye akwasi kini udi no akwasi dey kidi yo papa na pom boko ewe what toy hade na ade bai bi ho de boko bi ba weru kidi aku bi ya de chipi baku best ajimu how ka krebi onu ajimu how ka krebi onu okay o to bi gese kama se ya oyo ba na be ma oba okay o to bi to bi adi kro best o se o be ti bi aru akwata na nso no chibu o ma sisa so so na sana abusu but o ba no o de kwa we kwa ya se obi de ya pa no sa ma e de mo na be se krisire na yara kana yo ba da ni wo no kra bi se da o pa to ko asore aba bi se o ko bra so o ba se ya amaru ko ya ru be ya ko 24 27 before aya o ko na aba aya o ko yin fa o da bi e ni be aya o ko aya o pisa ro pia wo ba ya na mo te fa mo te hin yo abija kwanta atonsu kwan no so esre so ali kojachi no e no bere ju abose go okay e wa na mo te doctor wo na echi to pia ya wo koba ayo pia do koba be te ya onche do kuta first ko kuta catch bibi o di ko oksa do oba so a de wu yeti oba so do di phone aba e se ga abakuta peace nso se ga oboko ero aje atofie asaro oko okuta phone ketwa ni bi ketwa no bi e se oboko ro aje ato asaro oko eji oko ero ya hu se tabulu ere abroso he say reality aya samu oko ya di sen oko ya beko be 27 years 27 years is mu no aya hu mu ogira ya di sen okay that be good sweet as 3 star 3 weeks in not 27 day can show kwa we say o pelu mu kwa ni bakwa ya me asam na reho adi bakwa ya me ye nya ne mfoni nti ye de to TV no so arefo ne atiefo ye sramu brancha 104.5 se see na basha babai se wahia ne baabia ana se wuni na so ati ase na ye papa yi wotwa ha kwan na wotwe nyina wona 3 weeks ni wo hu ababai brancha 104.5 se see abaya no what they say kidi aku di edia agura anwa yo kidi aku yo brancha 104.5 se see ma menhwe wo me phone so na menhwe bi so kra na me so kra mani atwa ne so ye ya rehosam o bia ba ya fefe sei se ye huna kwada no e ba kwa wu kwa be
Nhyira FM 104.5. And we are done. Ankasa Ghana de Shimama, Yama Munina Mahaya Mamwashia, Yasanso Emma Mwakwa Babiem, Eba Insha FM. So, and ne, Aya Juada, Yada Okasiana si, or what dear, Yadana Sena Juade wono, Nadawu man in a drum so, and I'm in one Kayan Sana Yam Fata, a Jabby woman to say, yea, young can you one coming on Kiwi son. Now so Juade, what dear say, Wapa Kwamu, touch the double gym, a more JD free son in the Pagianum, Yababa Shesa, Yafunukromo dear, or Brejo Media, and Juade, ya de Ebra woman in Babia. Ewie wo hye free e bia na wo ka mu wo fie wo adwumam yes keje tie Dubai yes second floor first floor na second floor na na to so me ne ka say first floor ho no kwasam na mamu nyame nhyira mo yes mo bie mu ku ha bantema kadna ne dom yes mo bie mu nyame nhyira mo nyina eye wo braju medie ya enajuwa de ye de enkomo ya emu oduo ye de ebramo na enensem a matena se a mebeka ho asem yi me ankasa mani fredi fie bia nan ne akire menti ho mpani nsem da ebia na wo de wate bi da eti bomodia no afidie na Nhyira 104.5 no kwasam se emu eden yemfa nkomo no yemfa emremu as usual team is very solid me ne wo ka say evangelist the graft a day so for panyin wo fie ha watena se dada ne wo bobo tai what ya there to so abana pa benim sanso na made nyina me mamme eye big mama big mama ne obo ha live and colored and over big mama and no kwasam oye heavy dada nene wa heavy more etitamu kuchu na ja wa badwa menye adwa se de maje adwa dada no memfa nkomo no memfa emrem production team nigina eye very solid na ma menkom ma edikan so enkomo wei akyekyerefoa afri kaso ton na aba yenwa ne say na amene Justina de Buffer. Justina Buffer. Wow, edi we dem nti bi da. Na wo ye oba pa. Ba chanya. Awie de na wo de na bɔ men komo. Ewie we de e bɔkɔ. Me pa cho ewie we me ni abrantie bi. E hyehyɛ ho. Na abrantie no. Me pa mo cho me nim so o yere o ba. E chire na me be hu se o yere o ba socks. Me hu ne sanu obi yire de mempe obi kunu de mempe se me kon na me amitu ana mo kɔ ne fie o ekɔbɔ na mane se me ni ntumi ntina bio nti meka saa kyerɛ no me mitu ana mo afiri kura na ase eba Accra ebe pejuma se me ye me ba me so ma sa be fa be ma foforo o Accra na me nim se me nim na me chima nyi se no wa me yam me nim na me chima fa ho nti me didi mu a be ma na me benya no foforo no e no no so se me wuma no pa no me cho oni ba ejuma mu fo no omo tizino se na ejuma ni ejuma na oye ni sika no odi ye den boy no ejuma Organa Water o Dansuma branch na yeso ye Odankuma nti edidi mo hwem nyinse no saa na me wuye nti me wuye ye no one day me ofie okwadwuma baaya obie gate na ofre me Aisha me Jesu nti me Jesu ho na o se odiske bi beba dem odiska no ba dem a me yem be hye me meka kire ni se akogi skedro free a ho no mu no na me hu se me yankasa no yare bi akame o dem ho afide wo tu agya wo dem bo ama me o plot bi da ho na makoton plot no na me di chi mama nyabotre wati asem na chi be ma no ya wo hia no wona ne tsena ye efa ginsen no e de na si ye na ba ne sen na wo gya no
Bema so bodua mame me kai mo se enne adwadai eye Facebook page no YouTube what you say any baby stream dwumadi ani fa live nyina no ebrebe mo abekere wadwen enkomo na ababa wa no anani pa wutie no wode aba no wo kire wadwen a 140 pepepe betie sim makenkan na mede amamuntie na mo comment no mo mani nsu mumani susa na meba so na mabekenkan na mede amamu mame to osunya botre pa kyerosem no muye e de ne ba ye ma ofiri be ma ne nkyɛn ɛna wo be ma foforo no so wokonya no no e de ne si ho ma ye ntiase ye e ba oncho de e ma be ma ba ko na meni ni wo ho e wo kura na ase no a me firi ne nkyɛn ni se menim se wo yire o ba 6 wo ho me sister me auntie baako every kura fufuro so e ba ye krom ho e no so me ba me tie se esi woni asemasi we nam e yampa na e na me se ai e no se asemasi o yiri o ba 6 na me se asama o kan no kura na e na me se bi se obi fufuro be ma no hia na hene e ba cho me hia na okura na ase ho me kura ben o ye krom ho a mu kuro no de sɛn e ba cho ho ye frene puti o ya kwa kitaro kita but ye krom ne ye frene ho puti okay ho na me hia be ma no nti ya se mini be ma ni na free ekura ba so but me no me hia da ntina ekura na ase nti me hia be ma no ohumi no oba me fie ho se o me hu ofe oba oni obe ware a oni ni betina abobra sana be ma na ka kire sana o ka kire nti me no me ma adwin se sana me so me bre onkran de me bia nyame na ayi me krom ni be ma me se me ware no nti echa me ni be ma ye hihye ho a ya me ko ni ho ofio ni busuafo obia ni bra ayam nyina wo nim se me ba ne nchen nti edidi mo na me anti free kura fufuro so bai se otie se me ni abrantie we nam yampa na me se ya no kure me ni na nanti na o se me ba abrantie no wo yire awada owo nkola 6 na me se me nim onu so anka hwe ankyere me sa oka sa no na me am tu ho anamo ko abrantie ni fie ekoka kyere se me ni nanti no aba wieye but man kyere ni mu se wo ti se wo ma 6 no ena trigger wo ena wo koja no owo nkola 6 no na me am nanti ko na fie me ko tu oni ni bra no muti mango dua bia se na me se mhwehwe no ena o se asem kora me dia ba no me nka na ne bra no so ye de enti na me kan se me ni to me nanti na aba wieye enti satam na me ka kire no no me ka asem ni kire me be fie me ahomo a ma bankran no the following week month no me hu se me nya me menstruating for 3 days unya ode me nya me buminsa for 3 days enti me buminsa 3 days no minim se me bia ende me ni abrantie no aba wieye brofo no because unya ode me nya me menses 3 days enti me hu sa 3 days what's the message ana menses okay enti me hu sa me ni se me ni na nantie no aba wieye me to minim se ye fuhye me ye ma me chima fa ho me sande akofa guy fufuro enti me kofa guy fufuro no ana onu susu me ka kire no me ni eye die ebe ye wi a the following week a month no ena me hu se me period no me menses no atwa emba krabio ena me friend ka kire onu no susu o si onu ana me se onu a ena o si saadia obeba ekura na si na ye na ya hia ena guy no buy oba ekura na si no ena o si enkotwa card first o di me bankran so be pedan mami ye buy no edan na answer for anye yi ena o si mi sansa me chi ba ekura na si na o pedan na mami na ma ba city ho enti oba ho na ye se ekotwa scan ye ko en bibia ekotwa scan wo no omo nyina o ma pon enti o ka che mi se mi twa scan no na mi fan sending me twa scan no me ko twa scan no o ho na omo si nyin se no 1 month 3 weeks e ka se 2 months pepepe na mi si e ba ni se guy we susu amini ni share 1 month pepepe o
nti ama me di 1 month no one ne die 1 month me ni die na me di eyi ni sani no na wokotwa yinsa no so scan no na nya 1 month 3 weeks yeah for 2 months na me di eyi ni sani no me di sani no aho na ka chen so pa me cho me woman na ono oni ba na dan fofo no oni omo Ghana water no e omo sire ne se ne sika no odi ye den a nti oni ba obu nkotodwe no opa me cho bi ho na osu ngumi nan se obi ho na aju 12 o'clock no wa sign so gu kramu no di friend ni mami sama ni papa sama se nyinse nka na me woman because me no after na me ma jini se so na wode gu kramu no e de ye sa nyoma ne no sa ne kire sei so kanchi ana me nim se aye oye sa ni aunt ni sister ba ko na e me dance ni okwa sorry oroma nti sister no sorry bia ahomachi bia no se ohun se ye gu nso efie ho na obi says ye pene ye hoho a ye free akra ye den eba efie ho den na ho pa na wo fie ho ya odi nso no egu ho a onu po mi bisa na on pese obeka no kura nti mi bisa na asa na o se emia na mi force ne se mi pese mi yin se no because adwin na odi buy se mi ye no me hu se enya adwin papa because ye krom no ya mamra ni se woni be ma ajaye a untumi sanko ne chi se oni ni kwa akoware mame unhwe be ma no foforo no wonim se nya ono nanyim enye meboa yin se na wonim se nya ne dia na wonim ana wonim first na me nim me ko twa scan no me asa me hu ba me hu so me hu se enye we eti woni obi yin san ana de ko ma be ma foforo no mame Justina wodi be ma dada no yin se ne ko ma foforo no ba chan abusia Branchia 104.5 enkomo we Africa so ton na ba bedru Kumase na ye be so no ne mame bo me nkomo eti be ma foforo no ka kire wo se woman no meboa mpa cho be ma foforo no no ka kire se me woman no oni ba na wo ka kire se yin se ne dia ono aya we se ono ankasa ka kire me se yin se ne nya ni dia kra obeji ntimi woman onka nkyere obi anti asem no enda me ni mienu ntem but obi ba efama no ba chan ewi ase be ni yin se nya wo dia mame eti be ma fofo no no wo dagu sabi obi yin se a wo ne wo anyem so ba chan wo no ogugu so ba chan ya to so ye bedru wo nti mi woni nchen to hwe mi anyi sen mu na me wuye nti me wuye ye no wande ofridwuma ba ya na obeka saska na asem nti o ka saska na ho na me yem himia o ka sa no ese yare na me yare o fio baby odi mi betu no afide na otu aja mi e wo dan no mu oni entina o dan no mu bio adisa omba my friend so ombre sika so a on famba anu ani se o si mi nko me krom na mi nko wu o si ko wu mi nko wu na me busuafo nsiem be ma foforo na wonya no foforo na mi nya na onu o si mi woman no na asem no da mi ni intem secret onu on kan kire obi mi so ma mi kan kire obi no onu na o si mi nko me krom na mi nko wu tu na me busuafo den wo ye ne boni bia na e ba cho mi nya ne boni bia kan kro Justina ye be frɛ be ma no e ba cho mi ya we se mu be frɛ na wonya ne hwe no o si ko krom ko wu nya ne boni bia sabe no wo nkwada yi na ma wo nkwala yi ti wona to nkwada yi di onu ane to nkwala mi di be ma foforo na wonya no wo mai omo ye ntafo na obi a ne na yi panye ne wan e fa cho penyini kakra ne wo no so nti wuwu ye wo ntafo ba cho wow ye mi si esi wo kolebo nyisi ya ka ho asemi wo ko wo ye na ye ntafo ba cho ntafo na be ma foforo no eto nkwada ne di ba cho oto mu di sai oto mu we kakra ne di Kelly na penyini di Heli mame edi be no baby Kali ni Heli urate abuzua edi we de ye se so bodua mu team mo diagnose ni ehwe Kali na de Heli etre sei
mukro mudiana mini baby of sister mukro mudiana ebrofudiana say ayigwefuodi mini baby onye di no to asonti di na asie enti aye sa no efi honum no omba fi ho na oma edidie sika bi enti aye sa na adechi ade mini nkwala no be di kra eye di enti ye fiera no oya useni omnyina omuhwe me awia yi kwa ombedi madanse omama me ejuma o fie o se fiera no wabobrewa okodwale a matwitwi na chi ama no ni dwale ya fia matwitwi ni toilet ho ye fia mia na matwitwi ni dem ho efie wura efiera no efie na okodwale a wo na atwitwi na chi oyo oba na bema oyo oba brewa na ede na wo na ye sa adwuma no se isi anu bema no wadwane ajame de o si menini ye no ma fa ma adwama na ye wie no ena dia wose woni nenye dai o si mi woman na asam no da ye ni ntema me kan kire obi ena sisi anu mi so ma awama na ewie no esi anu akwaje se wadada mi ewie a ma me wawo ma no menti ase o wa wo tie no sister wo tena se wawo ma no senyin senya ne dia ti wawo ma no sen eye obi ma na dia kwama no ana wo yini sa eti na woni ne tia wo ye wo gugu suwa wo to nkwada din na wonim senyin sen nkwada ne nya ne omo papa ne ono no wankasa ne te wo sei na utibi didida oh na me dwene ho because na me dwene ho pa because na me dwene ho because me sasa mechi na me di nyinsen no koma dioti ye krom ho no obeka se enye ni dia because me ankasa na me tu anamo beka kire ni se me ni na ajai enti me kama num nsem bibia on na me ankasa me pese me yinsen asana boy ne ka kire me se opa me cho me woman on kan kire obia ti wo se de ne ma na wo fie wura wo na na wo dwa no wo ye ne bibia na wo nti ase de aye ni se eye sa no boy na abedwane ajame aja wo fie ho na de medi no edin samina ye di bedwale so ye de obi omo twitwi kukuo no mebi omo na ma akosere omo ni bia so na ma dwale ama nkola no enti eye sa na efiera ne baba ko owotemali ya ye ne ameria de na akotemali e na obema me se edwuma sa de ende me bua ne mame busumi so a no mama me 3 minutes nti because of nkola nso so mbenya nkwan ne ahondi e na ska me di beto dwan ya mom na me se for sick de ya he me CS but me kumi ho aye sa edwuma no na me di ahwe nkola nti na me ko su hwe efiera no wo erade usu amesu sister kafra wo brepa ti wa de na wo ya wo de hwe nkwala no tissue ni bi enti na me gusu wo fi ho hwe abrewa no ba abrewa no se wenyini nti so wo didi kra obetu chinsi na gugonte no na makosisa wo didi matam mi mami wasidwale da eni di sam ntimi hwe atiti na me komu wo fi honum no madam fu ba ku bi onu so wuntafo oti dan kuma ho sisi a me oni number o me phone so ena o si asha obre wo fi ha me bia no wa wu aja nkola no eni esama me fa o hye asalomu na jilo na ekọ kasoa na me kopedan because a hodan no 2 years no mbeji ti se kasoa pe na me tunya nyada 1 year wo ena odi me kwasha asamu na me ji 30 minutes na nkola mu anya buso miensa ena me ko han dan o kasoa ena me discard ya kanu di nkola no to school ti ade chem ko yi nkrofo nsuo na me di akọ echi edu wika sana no ngwase en kamina matumi anya sika ne bia tu ya loan sika na de nkola mu so mo di be ko school asana matumi anya kwan so ansuo nti anu na me didi mu a me hu se de bi ade no bebi e ko no emboa me sa de mami sa mechi na me ko kanu kwan ne ye de e kira akwala ne papa so obaji omo fine so onji omo soso a na me hu anamo to ameye de obaye nti me di me to anamo fruka anu po miniska a me di be fruka akokora na se me du akra tudu ho na me sresre sika ena me nya me krom rori fe un sentafo kita omo na usre obi ade
obi hu mobo na stretching na me wo mu me sre obi sika pe oye de o ma me bi me ka kire me ka sa kire nkwan se bebi aye ko no me de o mu ko mo papa ho se na obebu am ya hwe nti obi biara me bisa ni sika bia o mu ma ni pa kwa nya me ka na akuma na ba sika ni bi de fa fruka ko na mi ya rori for 70 Ghana na mi ko kura na si na mi ma bi o fa ba ko koja mi ofi o na ko tina asam no etina asam no o mu si me fa nyi nsem bra o mu akola na mi di abra o enti o ma fa ni bi inside to ba ko dai asala o meji akola na to mu shima fu mako nine na bi ka che o mu se bi bre miniska but me pie me kokra na si ho me busuafo na mo ho na me kompo busuan mo che na me ton santo ami no komo na mo di ebia begu fon na mo se bi numu ye na ni bra penyi no ma me 1.4 se ye fruka ko ensa brankran nti se ye ba oni boy ni be kasa na se skaka kan kakra na odi mani nkola no ye be kasa mu no me ka se ebru kwa 1 year poni ni brand na e force ni sign o money be 50 cedis asabe payment me friend afi dey o si me fa nyi sambre na ti wuden sa kwotoa mienu no koe me ba chon e koma wo mu je nyi sa ne je nkwada no me ba chon aha na die ne siye si e kire no me friend guy no na me bisa ni sika se nkola mu school fees na o mu yare a o ka che me se era ha ma adwin me fa nyinsem no akwala na me dia bre no akwala na nya me ba je me je nyinsem no koma no me fa nkwala no koma omo me fa nkwala no koma no hwe no nti ayesa me fa ni brothers ni bona amane e na ni brothers ni hwe sisi na omo so ma kasa kire na omo abre nti be bia me dia asem no beko na ye beto ye no me fa nko ono akasa ka kire me se be bia me pa bia me fa asem no ko omo frɛ na obeba it's na me to ana modia aba nde se wo sie yen hwehwemu na yen hye se be ma no eye ne dia na yen ne dia na se wo sie yen ne dia me ba cho yen ne dia mame wa woda me ba cho ma woda wa wo sei me ba cho ye pa ntafo ma me ntafo fo ne fo dia na ka ekita mi wa wo ntafo sa sei fo Justina asema wo ka wo ye sure me ba cho wa want to force her for and there's a woman 8 abusia asem we dia pantoma to wotia kama wo so won ketwe hu no se want afo sa mako miensa ho we mu ka ho nan ti wan na hwe wo mo omo papa ho wo mo no mo ye papa ba ko ana obi anu papa ebia na omo papa na ye ne entafo nan obi anu papa tanyi wasai penyi kra o benya 50 panyimfo no so mani efu ankasa wo mfie sei ba cho me 39 years wa wo 8 piao someone dey just evangelist graft ade sofo bam sofo Awa sam ne so maye na bi so be ya sam obadwa nyame hira na asenso mame papa chaw enkola ne papa no wunim na wunim no minim woni ne wan de otu din na de on to din de mini enkola no mo papa na de otu din no ene de 1 2 din mu de hin na ye enkola ne papa de on tu akola ni din ne ye enkola no papa na se na wunim sa papa chaw wunim sa de bi first na minim owo enkola nyina na wunim de bi tam na nyinsa no kita bi owo enkola no owo omgu asase no so no na wunim se omo papa ni papa chaw I minim ana omo obi tu omo din obi a wadi kan wa wonya akola wo wawa say your first come make say eni nka ye adie bia say wawo ntafo makoma miensa etoso miensa no etoso 9 obi timi ka che wo ma me panimu we say nyinsen no majinti enka nkire de wo ne nyam na fama me na sa nipa no ye ho ade ba cho de ono ko wabusuan fie
Bacho de. Obajo amami na adwene mu ofom. Sao. Adwene wo fom. Adwene wo fom. E ba no sao so body ni brand na body ni brand. Because so wa three nkafo o. The toss for ba matumi ka kire wo sanyinsa na wo nim se wo nyem no. Nti say ya oba na yesi anka wo bubefu na na sa obumfu no. Mame pani mu sei. Na wotumi di obi moja ama obi. Ama obi sa to ni din. Na kire kura wa san ba se me no na enyimpa to mfie sei ni. Nkola no manya. Woni papa ni gya ye kosi se nkola no no wo mu no ye fie sei ni. Bacho de otu omu di na. Dabi woni po nkola na wo se papa no. Woni ni gya ye ko wale wo erko twempena foforo no. Kosi se wo nkola we ni fie sei ni. Bacho 2 years 5 months there ko. Tiafe na wo de nkola na ba. De be mi de nkola no ko asa na nkola o manya 2 years. Obajo a papa ana meka ma asema meka ye nyina ne se na adwene wo fom ha na adwene wo fom na onti ase se senye DNA na beboa na papa ne kase wo anyinyin se wo amene ne ya adwen won ne ya adwen won so kase wo anyinyin se ya amene ne ya adwen anye se bia DNA ana bebam nti me dia me wo kan kire nyina ne so o hwe na adwene mu ye ebia na dia be ye ne DNA kwa na enye ono a ma ne dia nansam ade amoye na no oden ofo into already na jusa fufuro bi wo wa o modidi nche na first one na o say enkola we papa no ono so ye ho ade bacho de bi ono so ko fie bacho de na te say mami we de o sia no lolly station no be wo esa wona sia na cat lolly station awona eno a Obajo arrest ma mema mo che mema na te say ene mengo mepeba ene mengo na say nipa na ndo to akola ni din na o wanyi o akra se wonim no bacho into ono so wa kan dey asem na akere no asem ni si esa me ko friend wa me busuafo me ma me busuafo sana asem o ka kire me Obajo a kise bia DNA ni na bef DNA no o ye ba ye na so fu ye nkwa homa no so na ye nya be ma dada no ni nua e wa homa no so togbega ayo waba homa no so na menya ne tie se wukunu no be ma na nkasa no wonte twi yesa igwe kasa no nko ame so mente suwa unu eti ye ne nua e na bedi nkomo no hello brofo ne na ba yire ne na ye ne me brofo na ba hello Togbega. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Okay. So we welcome you to Nhyira FM. We are in Kumasi. Okay. All about what we want to ask is, first of all, we want to know if Justina, you know her. Yes. Please, do you know Justina? Asha. Yeah, okay. So do you know her? I know her. So how do you know her? I know here that she and my brother, Who? The relationship was not it's a friendship. Okay. Man and woman. Okay. That I know. All right. Secondly, we want to know, do you know Aisha have kids with your brother? Pardon? Do you know Aisha? She have kids. Are you aware she have kids with your brother? Yes. Okay. But what Aisha is saying currently, she's in Kumasi and she has brought the case to Nhyira FM. What she's saying is your brother said he's not responsible for the children. Yes. This is true. It's true, eh? Yes. Please, can you let us know a little about the whole issue? Oh, please. The whole issue that first, they start as for me, I kind know. But sometimes the lady was come to my brother that for a moment you have to stop because by that time before the woman tell me that my brother was talk that
just force her to leave her. So the woman that hear this question or this my brother was talk. So they verse. So they can't talk to my brother that you have to stop. But at that time, the woman, they don't do that. They don't know that they have a pregnant. They don't want. They don't know. So after that, before, let's say 2 years before, they will come and say that they'll have a children for my brother. So my brothers, they don't want to collect it. So I was praised my brother that it is true that you and this woman, you are relationship before you are come here, you are come separate. So let's collect it. But they don't want to understand me. Please, can you hear me? Togbokpo, can you hear me? Yes, I want to know exactly why the family, you don't want to accept the children. I don't know the reason why they don't want to respond as children. I don't know. I don't know that. And also, I heard you said that your brother told you he just wanted to sleep with Aisha and not to date her. About that? It is not me. It is not me. Me that they not tell me. The woman who tell me that this is the issue. Aisha didn't tell me this is the issue. So I solved the problem to here and there. So because of the children. So my brother have to take care of the children. But as for us, up to now, I don't know how my brother they don't want to they control the children. I don't know the reason why. So you know, Togoka, you have to find the whole issue is how can you help us? We want you to help us now because we are not reaching your brother. Yes. How can you help us so that the family will take responsibility of the kids? My brother, they don't want me to enter this case again. They don't want me to enter this case again. They want to insult me. I don't know the reason why they want to insult me. So because I thought that they have to control they have to take care of their children. That's why they come in me say I was follow the woman to collect the woman the children. He and the woman, they are sick before. You have to understand that, but they don't want to understand it. So, as for me, it's your job. You do it properly, then they take care of the children. That's why I can say. Okay. Oh, okay. So all that you want to tell us is your family has taken you out of the issue, and they don't want you to come in. So you don't have anything to help us, your brother for the kids, right? Yes. Okay. But do you know the whereabouts of your brother? Pardon? Where is he currently, your brother? Currently now? Yes. As I speak now, he was coming drop here less 1 hour time. He come drop at Anglon now. As I speak now. Pardon? Can you repeat it again? I say that here I talk now, I see it. By 1 hour time, he come drop. Okay. He's with you, right? He's with you. Yeah, he came from Adam, but he can't drop here. But no. He was go out again. Okay, so definitely you meet him today. Kindly let your brother know that we've called you from Kumasi, and lawyers have taken up on this issue because from the woman's, the Aisha's confirmation, the kids are for your brother. Berman, your friend is saying. Achu. So Achu must be responsible for the kids. Where are you going for Santa Brofo? You get
enya agro no kwasam den big mama brem ma ye na obai be bisa na sam minim se ozo beto question no obrofo mu a na ne nka ya to aso siro na adwa unum se girl wo no na pe ne bre oza so a wo sunu me wanya mobo ono na pe ne bre wo wonta fo makom yensa enan se na we ma ana we mai obi anko no papa wo kwatwe mpra wani na hɔ se ba ma no wo yira na so ni mama enti himfa na no no da ipese mbisa se himfa na ba ma no hia e ba cha ni fie o ese na ne yiri ni ho de bi ni yiri no ni nti ono a wa ye de oni papa fie na ni yiri no o ada nti ni yiri ni nyoma bia oba bia nyoma bia ni dem ho a me ko a me hu se maybe oba nyoma odem ho oba nyoma bia oni dem enti no mo aya na mo mpese mo ankasa mo ni beji o mabrabom I wonder if others say when I was mama uba kama say 39 years 39 mami wa na ope obre ampa na wonye wa wonim say wo ye nka wono tumrika kwbo na mane ese mi firi ho no mi firi odo no me hu se na eye na eno achiem chese wo ho ye wo da wasa akonya fofo mo so da mo pe be ya munya bi kwasam e ba ye wo na ho kire wo o se ye be me wo toto papa so se busua no kra mpese wo de na no betu wo bebam bi asam na ye dem program we e ya de wo bi tie ya de sua o mama de obi fam no na so wa sua sua de mfiri mu yi o wo ye wo ba wu tie bi wo so nam sa kwan na so wo nam sa kwan na so na wa hwe yi Aisha yo braboye Obajwa papa choma niwe muhakakre zanze ono oyo awocha na awo bi se wo mami a awocha na se chese awo cheche se wo che anya nwanwa because anka mi wo bi ono so person ono so wo man ko be wonta so betumi dia eiza mi wo bi a ye penta sofu abutre o da bi so wo che so fa kwan we so na stay da bi owo che nje se wo so wo ma ye de ye nya wo sa Obajwa be man esoje esoje because oba wanyim nanim ne kunu nya sa na moka no aha ana okoya na anya ye nti me yiri da de sambe de be wa ne de onwa no ba je womba nti me se ma be man ti asese ba de ye mpono ode na ba wanye na me nua ba no na de mama e ka no onye careful ofiri mu fi a na ofiri akwa Obajwa e be bo ne pampers kwasam ebebo oba no pampers yes ofri akọ be san akọ wache hey abusia ensem no ni esoso ensem na ni soso na ye juada na da na jonsu mu nsem ya na nyo fa na tie mame wasem na breho ye bebo modern se be ma no ye benya no se wo se wonte no wase a wo mra na enye die ne oma na enye die ne na se wo mam ye nye die ne a woni hu kwan so kasa kwada no wonye wo mo hwe wo mo ne me ka woni me ya adwei acha eti mame mi aso na dede no wada roma aha abusuafo yesre mo na sam na awreho sesei no kwada enan ya pantafo no mu anwotwe 39-year-old lady wawo 8 mame adwuma be na ese wunya wo be ana wo ye adwuma dada eme bodongomi ubere kasa de dongomi ubodi e dongomi na me bo dongomi me ko akra mi nya bia ubodongomi na e kire sai dongomi yo abamu muka ne dongomi me bo a tie ni o ma be sa me ko se me nya biscuit o de me nya bia price no wo form na wafa na mafa na waton na de ahwe nkwade bacho musuafo bacho de ba aha ebitihin first na baby ni meti but sana ho kire no ko na me de on ko wodi mbema say na wo miensa no mame mama wadawo ma so bodua mame wasab na reho so ati asenti e person do number 2 dwa wo do number 2 dwa wo number no register momo ba chan yo edi be na wo so
Bafa Justin mesra wo eka wakoma na wo pese wo de kakra etudwa etumua na wasende kakra na de ama no enkwada nwotwe 39 years old kwada nwotwe ni nyina so obi anu papa bo number na mame Bacho 0534 71 42 48 Sisubiem 0534 71 42 48 Eka wakoma fa kakra to so ma no edin be na beba Bacho Bafa Justin ma mo friend munya yesika na mo sende ma mo frɛ wate mame tie de besi ya yebepe be ma na kira kwan wate yebepe nti wi abetwa yefom wate na yenya be ma na yape obi a wote ayigwe kasa no na one na kasa ma ye wate abusuya yadamu ase se me ka kire mo se ene ye Monday ene meje brena eye messages no makenkan bi kama na etumi aboa na we free eye humble extravagance was a big mama with big words mama dey say bibi asoso de edaye boye na mama ya so say we are na ya no kre na Agnes Afo was a brofo na agi na de na o se gabu be so bodua no mama what ya say na ya asase sofo na mama ya asase efo brofo die Arabic English pa na me de no ate ana mo ante be brofo no na humble in extravagance was say oh, I'm sad for this woman now. Obia sene wura ho, mami asem no obia sene wura ho and say Charles Chenebo say I need to waste myself. Tisofo na say waka be si wudi en so. Or say I need twins. Or no so for Charles Chenebo he. Na ya say please my brother needs kids so come and help him for me. Ti obia say wo yantafo eti Justina wo me wontafo Emma wo mo na Justice Brima say big madam English and dey way bravo way a big madam English Mizramo and was say Abdul Fahad Dennis Sango was say God is wonderful pa while some people are seriously searching for kids others are just giving birth roughly and struggling to get their fathers. We no say oh God Abdul Fahad Dennis wakasapa sanetie de onya yampe ne opɛ yenso wanya mame enkom to mienu na sankom we die obi amra tutu amerika na bra park ne so eye enkom yedi dada me mame mama efe ne tena so eye Lucy Mensa Lucy me mo akwa what the case na ba hada meboa ma me fe ne tena so no kwasam nyama na mokwa so can say Church of Christ for no yo oba na wo sesen because ne ukunu na ba ti ebekọ ne nchen na ensem so bo bia wo de ayere no yama na yia no me de ba ya boko me dinka ba ma me fi ho na o hye me se be ma yimra na wo jeto ho ma afina e me na so a me de du ya na me de ba se me na wo miensa waje nkora na firi nsem ama nkora no o me nkora ne ma me ho ono so o me nkora nso nko school na mo so ya o mo nnam fie o de nkora ne kwafum ana na ye fe na wo so mfa nkora ne kwafum nso o de nkora ne kwafum eye bibia afre me kokan so a ne ntokwa ta kokan ho asema no no ko kokan ho asema no no ko ene me ni mabusua de o ma ye tese ya so mo nwie ne nkora nso na me na me je wo na je nkora o je nkora ne firi me nsem me ntu nkora ne ngo no so menina wo ma de mentu nkora ne fa ngo no so se wonye nkora no wonno waje nkora ne fa me nsem so ba na se ma me oye wukuna na wo mpara mi kunu no ya wa ya wo de wa ye fia de abesra wo na se wukunu prekopa no tie ba na se ya wade na gu ana da wo awade na me na me se me nware adai do wode ya minti na me se me nware e kwan be no wode wo nam so na me ka se me na ya me ya me de ba ha se me na ya me ya wan fi me na ko do se na watwe wan si ho amahwe me enti na nto me no to me kakra na me ofa se ne me nte jakobu na me ho nto me a na chese na ma ba nko dwaso na so enti bitire ho ma na chese me na nso na eye me yakase pa enti me ntumi mfa nko ba bia me te fa ko sa
ɛna kyɛ sɛ ma me tena hɔ ma ɛna ɔma nkwan so ɛwɔ hɔ ɛne wɔ hɔ no mo ti me ti Jakobo na me ti Jakobo mo afre ko wi ase a be ma si ɔma nkwan ne ensim nkyɛn bi ɔma nkwan ne si hɔ enti me wɔ fa ne me wɔ fa se wo yare ye be ma na mehwɛ wo wa mehwɛ me eti na ma wo gya no wa mehwɛ me no aha ɛna ma me nsusu me tena Jakobo no mo ti me ti Jakobo mo na me wɔ fa se sare a ɔma me nsin hɔ ebiem ɛma ne nsin hɔ biom na be ma wo yire yare a want me enti wa mehwɛ ne de ɛnwa wo ya ka wo pɛ enti wo ma me nsi hɔ ada na nkunu na wo ne wasam ana me ne wasam me na ya me ya no ɛna obu anumre no wo mfimia enti wo obi ba hɔ so me ntɔduro no ɔmo me pane na me se pane de me wo enti pane na ma anwo no ɛna aduro 10 cedi ɛna be ma no yi ma me ti anadwo no be di be se na nsande ko no afi na me gime ho anye me kutapoma me sɔre ya na me kɔdwo nso a cha me kutapoma sei sɛ me tumi asɔre akɔdwo nso ine lucy wa bra pa me na ye se ya kokokoko wo kura ma ye yimpo no hwe ɛna ayi se ya tum ada die na ye wo na bibi wo wa na me kɔdɔ ai na bibi ti me ɛnu ani me na ye bompumpunya ho no ye ɛna bompumpunya na ye se ya ko ɛna afre me gime ho anye ɛna man ba ya na wo ko 15 years no ese me enko ja me na me fa me na enko kyerɛ doctor hwɛ na sɛ mo aduro bi a o da to so ma me na sɛ me ko ne ye me to ho wo be me went wo enti enu me no na abusa me sɛ insurance na ewu ana na me se minim na me na ma anko school na abusa me sɛ insurance ewu ana enu ani ɛna enu me ne de wo na me kon sɛ me do for do de be ye mo fie ho no ya sam ketwa won so kwoti na moko bi bai kwoti na moko no wo sɛ mu wie ɛna wo kyikyira no de si ho enti ahomache no ɛna o ma no ho so na sunsuan wa ankra me wa nya me hwe ɛna wo kra nkora na o ma mo sika sɛ mo fa ntɔ nyen ko school me so wa mfie me ɛna na ho anapa na me pension bi na me dwade na me sɛ me nko ja me to de me ko ai na me ko da ho mo no je sɛ wa si wo ma ma hwehwɛ me kyira kwan sɛ ye di me to ho sɛ ya anyima to ho afra me ma me na wo de so bo ne sɛ me ma me na anka nkyere sɛ ya di me to ho na ma me sɛ ei ebi a wono yiri da so de na me na wo de so bombo wo me na me de oba no wo kwakwa me kwa wa ankra me wan krame anya hwe de me na de so bo me ni mo ni ma me mi ni de preso a na sese ma me de utwa so me hwe ne kwan hwe ne fau beto dru be de you wan si ho enti me ya no na kyese me tena fie ho na me tena fie ho na me wo fa se o ma me o kasa wo ma me nko no o ma nko biem o ma me si ho na sese na wade na gu ana me wo fa no na tua me ho kama me na me nu nko me wo fa na tua ho kama me ukunu ya mfiu wan fi me sabra na wo ma no we na man ne wo sa ko na wo yo so no enkodua se ho na me man ne wo ho o mo ne be me ne wo ne je sa ho na me wo ni me ni ma nyina wo ho mo ansa na me na ne be ya me na me be Jakobo mo no ti me be Jakobo no man tumi ansa ma chi ansa nko ho mo na be ka Jakobo mo no e je se nkwa ne ko di ne ho e wo ho ti me ni ba ba ya no tie na akwa no yi me o de ne ba ya me na ne ko anwu na be me ya akacha ko se o ma me nsi o ma ne nsi wo bi mu se o ma me na ato ne se ne so ma ha de a e ne me ma nsi wo be no odwa ne ma me ni ei ebi akwa me na ya me ya akwa nhwe me ne kakra no wo so me no odwa ne ma oni dia e na ya ma kɔ e na akwa ne kɔ e no so dia okosuku a na wa fa ho na wa be hwe me e ne tire bia na wo be me o be nam ho ne se wo e ne sika o de ma me nyina me ka bo ma 3 million me chake ya 3 million afedi obehwe wo oba ho oba ana konko me na ekobo eyi mi ni ba ne ekobo 8 oni mi nua eku e na ba he na me se ei ebi a wono oyire jade a wono da kete ba kwa oyire jade want men so me hweme na konko me na we e na abehwe me de a practic fia ko na me bufu papa me ni me no place na me pam no tunsan okoye to okoye no okoye sa de chin use na nse e na oba ho mo e na obehwe me no nim sa no ototo papa so a ne no kofa 1 million e na ode breo e ne me giye e na me di to bibi diye nti ho ma wo ma e bre na obefa nkwada no enkwan de no mo wo sa ko mo wo dada no mo wo dada enti o ma ansa ma me ho bium ti me sori a na se nkwan ma me ho ma o so ma wo ma o ma nkwan ma ensi me ho o so ma nkwada na nsi wo o ma nkwan ensi me ho me ko fa bode kwa akoton na nkwan ma di bi wo na wo he na be ma no so wo he me wo Jakobo ho ana no no so so nko duase ho ko duase e ben ya na mu wa konsiri me nsa ene se wa kakra na be de na nkwada na twetwa sa kwan no ye ba ho kakra ne ko be ma ye wo kakra dabi o
Mami so bodu mami me mama chefo akwaba emra Adom TV so ena ye Monday na juwada bi ye guy juwada bi soja medical di nkoma edi kan me di akwakogu nkoma we na Afrika so a na nke wo se ye di tumu dada ka so ton na nkoma no efiri ya eba ye ya hye ya so ano na ye guso ya ye di akire na ye de da to de da ma baba wa no ne to so mienu afei na modru so eno so eye ababa wa kama Lucy Mensa ena wode na sam wode aba ene sai nkoma we yedi bebo so me chini na wo ba ye wo se be mo ne tie omuntemate bibie sia mo muntemate be ma na kampon kwada miensa ya wone na wo mo se wo ma kwada ni si wo no ma me ne wo ti wonte ne ho afe ena ode asam na ba so ohia ne ma ye nyene ba ma no na wade ne de wo nware biem ne se da bi twan nya botere yan fra bema no ne bresem wo ba ya tena sem no so enne ye sorry ya bema no wo fie ha ya waba se wo bu ye se de Nhyira FM what ye nka multimedia Adom TV what ye nka bebrint owo so much respect for the station enti na ma wo de wo sia yo ya waba nti no ne nkomo ya ye di afa ne mebi se oba na no asem me wie na makọ bema no so ma me edi enti na de case ne bae ekura no mo go school dem dem ba nyina san kwa no hwere mo go school wona mo nam fie wo so man kwa so ma me ho wo so man kwa so go school ana me so ntimi hwa man kwa so mo nam fie saa abra mo so go school man ne ensa me so me de ba ye no kwada ni go school ya mo ti fie mo ye dan mo ti fie wodo mo ye fu ana wodo ba panyin ni wodo ne kofom edugara na wodo ne kofom oba na be ma oba wadi fie say go 15 years 15 me de ana odi ye fu mujuma wo man kwada ni ko school so boduam ma me ko papa no so ye nsi chododo mfa matoa ono ane te ya no ye wo kasa ye ntra eja me mo akwa aba udin no Francis Adakwa yi adom no kwasem tenase ye mame udin mu odu tenase me bacho bremu sa efa ma me nya botere no ba no nsem bebre no waka ye beka sa wonye no kura wasem no mu sei sabi wo yira wate sika ya no wade ya wawa no na wade ho ndere na oyare ya wansi ho anko hwe sabi wo yire ne tena yem ne ya bia se ne nyo mate yo that's pa ye ne mate ense no kura me yire no me na wo memu enan ana yesie baako na aka me yesa na awale ma setina no edu bebi a ede wo habam na de o mi se aseta me ne tani awade a me wale eche no ka yi papa mani na wani munyare yi tu wo papa ne kasa na de eche se efrititi a me wale no ne wo fa na wo kana se wo shawade ni mu frititi also banze almost be 30 years kura mo wo si hoda o won kran ana odi ne dwuma ofo so enti de me no asetanam na oba na tie na ma walen se asayire no de me kan wontie de ne wo fa no be kan ana otie de bia na no fa no hye yentem enti eto bi na sakasakasa ba wale mu a ne wo fa so be si da pie bi bi wo jakobu otu ga sa han ne wo fa se me nkotena jakobu o kasa asam de bia aje se de bia wale jaye no de hu komo na koso wo ne wo fa ntem hu de wo ne wo fa ntem fisa wale no han ontie ma sam wo fa ne kasa ne won kwa akro be commission kasa won kwa won eti eto bi a akasa mu sa sankwala se otumi ka kire se mu de mu betom le medwena jam ya ni kasa o ka kire ne ma no ana so mu frem se hakura nka ma si abi wa ma frem o ka kire ne ma no so bedwane ja omu no e wo hododa enti we no ya so yakuyafo e ho no se dua to so de oda da ho te menya adoa ne moko ye nyina no ane ye oda eda ho oda so de nsu kese pa burade oda enti afeso aye adwuma na de agenze menso no na edinkan e wale oba ana ejama ma ye ne achinchina me kokko fa oba no ana ma me bebe fa no oba no eja wale no ko e na me wale iti ba sa na se me ma no se me ne ya adwuma na se me de ebi ekoma me ma mpanifo na ne buafu iti be ya se ne efile kure wo de ye kuyafo de ono ye patra na me so ye patra so de nti wonya ne de na me so me nyama di aja afra se obi aye ne de se de me kan se ne be ya me de ba na me koma me ma na ebufuo ema nti wo po bi adwuma na se kan ebo wo na anim ana wo hwe kakra na ekoe
ɛnam sɛ asra ni ntino ne bosome ana ɛsa asɔre asra sɛ sɛ ɔsra wato onyin pa kokɔ sra no sra ɛgya sama wo kan ada akwa yi adom ada akwa yi adom wansɛ ɛnneɛma bi wɔ hɔ a ɛde nneɛma ba ye rade papa wo yire sra wan kan je so wonya asra sika bo na na awono ye de a wo fi asra na ma ne na na ya fa enti ɛba asa no be ba che wo eku be na yire wo so sra le ma de o mu na ni mo nku no ai awurade nyame maame eku be na asra wani waka ane wanwa won kasa eku be na asra me na me ku nko me ni de eno ase me na ma to asra anu ohia na anu ohia nya shisa ukunu so sra para na anya kokɔ asra na ma ko sa so na no ona to ma me papa to wasam so enti ɛbɛrɛ ba asa no enti bɛ bosome so na ne na ne hɔ no ɛsa kukuru enti yɛ so yɛ na bla bi de enloba enti ɛba asa no na nyɛ kɛse sa na me yɛ sɛ ne bla ne fa aduom na me to bi ma bibi kura me ka kyɛ bla sɛ wo mɛwɔ ne paneɛ sɛ ne bɛyɛ a ɛbɛkɔ ba ya no nka no kure o ka kyɛ papa sɛ o ma ne wɔ ne paneɛ na wo ma ne press na ba ma ne yɛ sɛ ne press deɛ it is a 10 cedi deɛ na wo hɔ bɛbɔ ba ne ampa 10 cedi no wo yi ma na me tuaka na afi no adeɛ kye na ne na no kwa na ɛkɔ so ntimi nso me kɔ te moko bae na me yɛ sɛ anwumere no na wo kitchen na me hwɛ sɛ deɛ ɔde nsuo bi na ɛmoa na me ka kyɛ sɛ deɛ adu ne na na nyɛ nsuo hye deɛ de mmom no it is a me de kɔ jakom na ne insurance no ewu a na enwu bi de hama dwene me kɔ quality da na wa bɛwu sam insurance in fact ha papa ha me ade me ka sɛ me na nko na ɛtro okay kan sɛm toa so me ka sɛ hwɛ me wu anyam busuani no na me ka sɛ won kan kura kan sɛ ansɛm wo nyina toa saa o ma me hwɛ o oba ma walo etwa sɛ me na wo yale a me hwɛ o ade o keka ne de me abaya me ani kasa sɛ do ka de ya kun fie ho sɛ de me kan because no ma me chance saa time na ne nan so ba na ne ofa na bewuram ono so antumi amfrema musam sɛ sei ana yɛse aba na te sɛ ono de ono kana asɛm kyerɛ na simple ɔde kurom wɔ ma hɔ ɔde ɔde phone ana yɛ ne nneɛma na wagye adi nti ɛba saa no tense ne wɔ fana na bɛhyɛ wadeɛ de ntɛm ɔbɛhyɛ mu ya wo gu wadeɛ no fana bɛka na wagye die na ne kasa kyerɛ na wɔntie na ne wɔ fana na ware na na ɛne ɔde menim nti ɛba saa no na meyɛ sɛ daabi maame asɛm wei wo fa gu wadeɛ wote hɔ no wabɛhyɛ ntɛm ɛne me wɔ fa ne gu anasɛ wɔkɔ ayi Jacob social offer akɔka hɔ wode awona me ka no ne gu ma wade efiri Jacob social offer na wode ba bia wade wase me wɔ fa di me wɔka ne pray sɛ me wɔ fa di me na me wɔ sɛ me wɔ fa di me au wɔ fa bɛyie wɔ diw me no da na wɔ fa de wɔ kyi ne wɔ di wɔ wɔka ne nyina de kyerɛ me bɛma asɛm kɛseɛ ɛyɛ maame nia di me asɛm na ba ya ne ka adakɔ yi adɔm mama ɛna fam ne wɔ fa ne da sɛe wotie me metie wo asɛm wei yɛ kurom hɔ no ɔkwa maame wei fa so ne wɔ fa yɛ nneɛma no wodwene ho asa na bɛka no wobɛnti aseɛ wodwene ho asa na bɛka no wɔne da hɔ woyɛ panyimu papa ka bɔ yɛ nkɔmmɔ wodwene ho asa na bɛka ɛfiri sɛ ɔtu saba ne wɔ fa no pɛrɛ kopɛ ma asɛm ne baeɛ no gyamene ɛbaa saa no ana meyɛɛ sɛ daabi baakofoɔ nti asɛm nti mede asɛm bɛkɔ ɔmaame no anim nti anadwena na mekɔɛ na ɔmaame ma nkɔnya na mese sei na asi fie ɔbaa no yare mekɔhwɛ no a ɛnsɛm a akeka kyerɛ me hɔ no menti aseɛ adeɛ bɛkye so mɛka sa koraa no yareɛ maahwɛ no nti mɛbo amanneɛ na ɔso o wode waka mate na adeɛ kyɛ no pa a mɛba hɔ anam so anɔpa no nso no me nso mede mamɔkɔ bɛkɔ edwa ɛwɔ ɔbo ase yɛn nso yɛti a yɛkɔtɔn no ɔbo ase agya wata asɛm no watara woka kyerɛ wo yiri sɛ ne wɔfa ɛne ne da mebakye woka kyerɛ no ɛyɛ tɔ no wɔtwa woboa wonkɔ no korɛ wonkɔ no korɛ wakasa wie ma menkasa woyɛ sɛ ɔbɛyɛ bi nsɛm no bi wɔ hɔ a ɛmu du sɛ wakasa ne wɔfa ne ne da wɔse me wɔfa di me na me obɛda onim bɛda bia na me wɔfa damakyɛ no wɔ di me ɛyɛ da yɛ mu anaasɛ deɛ asɛm wei no me no wɔse sɛ deɛ wose tu tale wo wɔfa no wɔfa no ɔnti wɔda so na ɛbɛ na ɔkuta sɛ wɔnya awade ɔnya na wanyɛ ɛdɛ wɔ sɔ gya ne ma hɔ me basa ba me ni bɛhyia o ɛnyɛ wɔ fɛnti na ɔsɔre gya wo ma ano tiri ɔsɔre gya hɔ wɔnkɔ de bosome nan wɔnkɔ nkrama abuja ti ni afrɛ wo no maame wo fa wo tu atale no wo ku na wo ntu ntale no
Awa so ban. Enti ne wafase wonya dia baza no. Me ame obabesia. Oh mama men kasa. Obabesia me ame so se ka no ado. Ansa me nyata na video. Oh, utie me. Na me wafa no. Eti wakanya mete ne kurom ho nyina so wafa no da. Waka. Papa ye oti we. Aye wo kuni. Waka. Yo. Papa bram. Enti emla baza no na me de amoko no ko oboase. Enti me ko oboase ba na fie woni ho. Ti woni ho nyame no kure ni. Enam se de okeka kire me no. A me de ko to maame anim na maame se anopa no de besi we baka kire me ntino. Because em baaye no. Woni fie o mi tirezi ya na yetro. Eno kure de ba ko ende manko. 3 days ende manko hwe no. Anyo nwanwa. Eye me nwanwa. Enti ya kire na me yese da be. De ekọ no. Because me tie mu ya be fro maame no a me ye bone nti wo de mekọ. Na me ya me kọ e. Na me kọ hwe na kire akwa se de na wo bo no kuru se e ba sa na me ba ho ntokwa ne adade. Ti me kọ so ekọ so sra na ekọ akiri. Enti no. Oje se itweduru an se ko da ko no se me ofase ya afre me na me frɛ ne wofa no. Oni me di nkomo bebre na me se ofa sa asɛm ne ba na wo se nka obusa me. Na wa mu se mu na afi no akoba ne se no ye be de. Asia me ofa asen de me ma ne ma ho ne e ma ho kyena. Tim ka je se wo no me ya kra ho de na oni ho wo de na wo tinkran e go kuro no wumam. Tu ka sa asɛm na kyerɛ me afa wa de. De wa de me ka kyerɛ ni straight. E me twa ntro ha. Ti me le ba sa no ana ekoba say fine ene ye masem no en toa so enko tire be ya say dwato bebem if say nkwala wo enti dwato bebem no dwato bebem say ya sofofo kwa baye ho buku asofofo ankasa atumi ko obaye ho ko buku toje e wona nim pregnant abaye se me wo fa so bebem sika tena hadidwa enti ji se me odiska no ma me wie asofo be bunku toje me na me ka kire wo osra no okra no ma me the number ha sofo number ha so for the patch on went asempa na make ne no so for number wa asori da sofo Church of Christ ni ni ye ho adi o sa so for na sira ya wa Church of Christ sorry ono na sira the so for number wa ha wabwa so for no onye panimu so for nya panimu dabi onye panimu small boy no de ne ba ye ada patch onye panimu ati azie small boy e no de ne ba ye sa sofo wo me patch ndi e me ba sa no eja wada wo ma wadi fie say me 45 years wo I'm really my own so bro. Oh, say you feel 45 and patch. Oh, mama, me I'm a was say. You change. Please change. Wamuro. Me akra me cheze meno. What you mama? Ya fie tuntum. Ya wodwono. Na tiri ba na wo de ono ko. Ya tuntum wodwono. Ah, ya fie tuntum sa wodwono. Nti uhumi a. Ene obeka. Ana wo tiri ba na no no. Ene oboro. Oh. Mama. Ada kwa yi adom. Nti no. Enti ne ko mala mun mi die nyina no age se ko ba se mama mi se wa kampo kwada no eno ne asem a epese hu aha eno so na me so me pa se mu hu woni ne ofa ne ntem ma wo gya nkura no so ma me so ma fa no mama ada no watena wona wo fa be se woni ukunu ntam wo gu awade no na me wo fa ne gu no na me wo fa ne gu no o ka se me wo fa ne gu na no oboa na me wo fa ne gu no me ana me se me nwane biom ekwa wode me fa so ntina me nwane biom ekwa bai o so na wo so obekume ye ni ka sa so obekume ni asem bi aka ba mai na numa asem asa me ya ka asem na mama na aka sa me bonu tofa ni nyina ne se so ka sa nya no fa na gu na ya me ka se wo se otusa ba na fa na obi anti ole nya botre so ja wo fa o ko ka ole nya botre ole nya botre wuntu mate me wane wa me kwanutum de wo ka wo aba wo so na ya chaso maninka fa ya woni masam ni ba be sia wo ja nkra no busu me nan me ba ko ma ko pedua ne no bia na wo so ti ja ko prema ja ko prema wa ja ko ja ko na aga bia bia wo prema ja ko bo prema ana ya ko mi wa ja ka na eja ni ko wa be ja prema na sai mi ko na ma so ana ma me pa chonya botre me papa o yiri ogu me ma so oja ko bo wonim de enti America say asem no ubeje di say wato ne papa yo hene buza sa afini ne papa no wakona nim da ne papa yo hene no waje awa na wonim o hwe ye hwa kwada na meba de enti America say no wonim say asem ne tena ase kan ema e ka obo no hospital no omogima no wodi skani jai o maame e dwane ja enkura no ko nkran ni wo fare se mate se o mana nyinyini ti fo mo ba ma na blank kan bana ba wo ko ko din kan bo so me nan sa wo ba kuro no wo ba kuro so wa mu ya mo so okay wa mu ya mo e ye me ana me mando me fa wo mo ana nkura so na me se o dwane ja o mu nji no
ɛne nsɛm no wɔka kyerɛ mu fie ɔnti no ɔmo so ɔmo kwa no da bɛpem no ɛnyɛ wa no wɔnwuna ɔbɛyi no ɔmo bisa me sɛ ɛbɛba da bɛ no ɔmo hwɛ ɛdeɛ na bɛba ɛnti nkura no deɛ me wɔ pɛ sɛ mo ka kyerɛ me sɛ nkura because ɔmo maam no wɔpo ɔmo ma nkura no sɛ sia no ɔmo fa sɛ ɔmo maam yɛwu nkura no meka kyerɛ wo dɛ afi baako na ɔtwe mmienu ɛna nkwadaa no fo so maam yɛ wɔatɔ deɛ ne wɔsesa ne nnuama mmienu ana kɔtena ne nkyɛn gyakobi na ɔdidi ma ɔmo bi di na mmere to hɔ yɛ sɛ nka mehwɛ sɛ afieburo nyɛ siyɛ no abaataafoɔ ne ɔmo ma adidi nka mekɔ fuom no nka mɛba na nka baayɛ kura bi a wafa akyire na nka agyawa no aduane kakra brɛ nkura no mehwɛ yɛ a dabua medi ahomtia sesa nkura no kɔgɔɔ so nhyiamu because me jomu fi a obi a mo moduane instai me do mo ba ebom so nhyiamu wo so te jakobo wo ba ko bia so fuum na wo kɔ wo yi atia na na afana be pa ma do wo se me amane nkura no sika ebedi me ho na me de to ho no nkura na gini nyina to dwane de aba giskia wo ba ko wonum se wo ba me se me nkura nda me fan sika man wa kwaji me 20 million ya be de to dwane ma nkura na bibia kwaji me 20 million city kwa wa ha sam na no de 20 million ana me ka fra wa ya kwaji ase akasem ya kwaji ase akasem odo ta kenya 2000 metua ma wo je wie ya wo di sika na ja ma me adwane kwantan na me nyim sika na me ya yankra wo koye dai ne wo fa so amna no fa so adwuma ngo bisa so kwa ma ya ne wo fa so amna no fa so adwuma na ba ya wade ti wo fa ti ne wo fa nkran ha de si wa so da ma mi en so ku be na me ka sere wo adai me nya go kana me ba ka me na wade no ntina me bi poye kan ba kan me za ka wum na me na ata na me ba na me be hwe nkwala no ya me ba me be di amane me no be di amane nyina awie me de ho kwa asem de ho asem de mo mo ta sukura awade na asem de mo mo ta so mo ta so mama kasem ke o de o fa 20 years na to mo ko si woda o kasa bebre kure nkosia me mo so ene big mama bam se sie kosiaga aba na wade waja wo mami ensa agu bema no so eja ko nkra be do mo nyina duro wo foto na do mo nyina duro anya na mi ya wudi na temu yeso wo no hye nkwada no mame enam na wo bi da za na ga wo da na se wo ku ma wo bi yeso wo na hye nkwada ni nyina me wo no de asem wo di wo no woni papa yaka mama me nka sa mame e no prese nkwada no wo ja wo na hye wo kwa beso nane na da ho yo mo ye ka asem ni nyina wie na empata ne ade no de ma ne wie no ene de papa ne na busua ne je nyina etua ma ne wie no ene opa ka cha menu anes wonya abotre enu akira de na de chie oba ne beba enti ya wo ha na nkra bi ba se ne wo fa se wo mra nkran no mesua bo fruit ene sweet ba enti wo kɔ enti saa de ane ma me fa menu ane patia ene nansa emfa mre no aje se de etena tsetsam enti ni ehwa se ko ba wono a be kase bi ase anase enti kura se we wa ya be ma so de ne ma no kuma no o yare papa me no me sori a ma no nsuo na me de akɔ me akala no akura wati bi so atabo da akɔ hwie no akura bi so atabo ma eti me no so fie ubenya kwa mama wa sha nkwada big mama bram bisa wa mu bibi bisa wa mu bibi aha wo fa no ni yire one na yire na tie na wo de wo gu wo de na akodi wo fa na chi mi wu mi de ani say me kuni egwafo yire no so da wafa wo fa no to nche wo bebe bia wo kra bebe bia wo fa no to nche se nkwala na so da enti mama ga dem jiro me asem na wo be kana ha no se wa hwe ye se wa hwe ya na wo do ko nya gama na bo se wa hwe ye me bo da be ya ka me pede da na wo ti ko guru na wo ta me da wa fa ko me na me wo no we no so wa ba en o de nkura no wa no mama wo de nkura me mpase be tu kinsa abayai me ma ya hwe e be ka se de bia me ka bi ma me ma wo ba wo tena se won sama akeka nyina no ma me hu se enkwaye ba kokora be ma
na wo kwa de nyame asese wa je nkola no ko wo hwe wo mo enti se wani abre wo ho a wo ye wagya nkola no wo akodi wo fa achi na nka ye ira minim se wo de ne basa bia wo gya wale wa ye nkola ne basa ni nua bai na hwe wo mo enu ansuo sie hwe nkola no enti we se wo de ne basa ye nkola no ma wo beti ahwe no wa tu ajika mkafure bi ma me no abehwe mo be ma me na metete ma ajika ko bu bo live What so man kwa mama ho sofo me si me kwadansi fo sofo bremu mama me kwadansi fo obai ni be ma ide na nka pe so bisa na sam oba adwa mi bi so oba no question 2 bi na mi sa no ba ko bi bisa no oba papa ise ujai ebra wa ba fia ba wo ya wo ho ade ahye wo ka wa ya wo ho ade eza abusua tena sa je otiri nsa a kire se wo ya oba wa afo na wo ti awade asese ima no me oba wa afo na odi kwa fo ndram ja o da bi me say tie me mami anya tie anya on zo ba kuma ma se ho ame oba ja bacho o bi da ko tan ja ko so je wo fe se ma me se wo ti aware asese ye ka so bi ware a wo ti asese obi aware asese kire nze eni obi on wale ye difference wo mo ne say baba na wo ti awade asese awade wo ya mo ade na sa wo hwe na se e ko ya me kire se ye ka so bi aware a aware ne eni say say ayo ho ade na wote o mama no papa fi wote be ma ne fi wote be ma ne fi thank you na papa yi say ebra wa ye o ho ade as a wife ene wa wo ne nkola ene ono te no ugya ne ho ekọ wo fa ho nkran say ukosua bo fruto se adwuma me pa cha wo fa no ofre papa yi ka chen so pese obesua adwuma na wa mfre no ne fre de wa mfre no ena ma se mo fa chen nta wa mfre no ene pese mche so wo fa no mu papa yi obunu pa oh dabi mame dia wo ye di obi abehu o nya abotre mame me kwesen ni ya no mame se ba ma ya ba fi abewale no no te ohugu nso a na asem bia ye bebi safi papa yi ho na wo fatumi fa fonfrɛ se bra wa berkro mfrɛ papa wi me pese me ma oti ase mame ye beto aso wo fa no omu papa yi topo ka kira no oti ase sa okay yantu aso bi me pacho wo fa ho no ho na okoye no okose okotena wade ase ana ase no waja wade na wade na mesi ngole bi ana de koye enti waja papa no wo se waja no ntra mam de koye okay se o se o ma na pacho ja nkola no ko ayi akra na how many years we ko ni abosom miensa wo de nkola ne ja hwan wonna din ka ji wo man sansa na wo de nkola no aye wo yamba ja hwan wonna oje wo man sansa na me ko wo de ni ja wo no be man na fa wo man sansa na me ko na je senti na kwa na na oni ba o te asesa na me wo ma ne won na wo de wo ma wo de ni ja hwan me won wo ye nsa wo man ko ne ma me ho entra me so nya kwa ya me so me ko ye no obadwa asema ma bisa na obi achi nti obi anim wo bisa na sema mu odupa me nko achi na so wo nya botre me pesa me bisa wo bai mama me di enti na de case ne bai wo si anya nkwada ne ba wo enkwana nko school ntina me de bai nti enkwana so bohwe mu school ama me ho ato me dia me ni problem bia papa ada na wo ma no mo nko school o chotro enkwada no ko school entina me ka se me pa cho enkwada no ko school omo mi ensa nyina e ko school wote omo nche na hu so mo ko enkwada no ko school apa se papa tanyine no e ko JHS e wo amanse Jacob ana mema ayi bema no ene obaba ko so wo yenkodu ase ho na komo so ko primary akuma e no krese wo ma no ko school ujitum edi hu adanse na wo kuma e wo se nkwada ni ko school de onu wo na tie no onim wono ensantem ni ntino de abaka wo be wo ka jemze elusi na wo ka jemze obi a woni bakura no wote wo abaya we sa no ka anante nkwa no me se nkwa no wo kwana kwa na sawo wo pase nkwa na ni de ni jamu obra na be su adwuma na wo nsa no dwuma ana ye ku adwuma de enye wo fa no confusion mami oba no mami sabe ma ni bia na ese matwanche mi nua be ma mpacho ye ka se aware a o ti asese aware ko ba no bo kwa du mpese mi hu awade na nsa no mabisa wo sa nkwa adu no on so ba we kan so yare wa mehwe no ampa o yare wa mehwe no eno no ayampa ampa ba ayampa me pa cho me da kwa se ba intra ana ojitum se be man ko anwo de ejitum enti onsam kan nyina kire se wonwe ya onhu ne ba
ɛno nso wonim sɛ ba saa antwa yi sɛ mahwɛ ya wɔhu ne ba no wawo asɛm o wano asɛm no ne yɛgyina so deɛ moka nyina yɛtie no deɛ wopɛ sɛ woakyerɛ yɛ sɛ maame wo anhwɛ yɛ ne ma no koraa wohu no wo san ka sɛ sɛ yɛgya nkɔlaa no koraa sɛ ɔmokɔ maame wa nkɔlaa no susu sɛ ɔmaame afiri mu ɛno deɛ mpa kyɛw ba saa deɛ kyɛ sɛ ɔte ase woabɔ no atɔfo wuo ana wo ne ne wɔba nti yɛka mmerɛ bi atwam na woyere no no ma wadeɛ magu no deɛ ɛnyɛ hɔ na mehwɛ na mmom sɛ nkɔlaa no te ase sɛsi a sɛ nkɔlaa ne nkɔ awade a ɔmɛhwɛ ɔmaame wo nso wobɛkɔ hɔ nti ɛkwan bɛn papa mensere yɛsɛm asɔfo ka no mepɛ sɛ mebisa wo sɛ nkɔlaa no bɛyɛ dɛn maame no bɛyɛ dɛn ne wahu ne ma na nkɔlaa no nyini ɔmo so hunu sɛ ɔmo nini nkɔlaa no nso no because sɛsi a sɛdeɛ maame ati a wɔka yi deɛ ti a meka sɛ mema ɔmo hu sɛ ɛmena asɛm no baeɛ no even deɛ ti a mama ni ablɛ nkɔlaa no nso hu sɛ ɛnyɛ ɔmo maame no sɛ ọmọ chance ne ọmọ atra mo didi nyina wo pia ni nyina kogu jakobu enti ama ọmọ ba no mo ma no wasa jam ka sa de na papa na ebu nkola na so o je safu nya botre David safu nya botre o hwe papa yi samu a wo ka oba yi su benti ni wo fa esu benti wa na je se wo ma oba yi ehu nkwada ne biem better you wrong emre mu se nya nko na wo nkwada no o so ba re ode mama kasa o dem nkwada na ko ba bi so boduam jakobu aye baba o ma me hwe ye na ye juada enkosi nkuada ye be frew wadi ye nim papa awase ye baba hu ba bi nkwada no wo ye se nkwada ne ko school se nkwada ne ko school ye pese ye be hwe se nkwada ne ko school a ye be ba ho because say case na be dia what the American abusia nti sa na ye be case we ye nya ye betutu anamo na ya ko Lucy mama we de nya agura nka me mpena no ni kasa o asem we ba yire papa me mpena no ni kasa kura pena no ni kasa kura sem pasa na me hunanim kura wo yo abusia ya da mo ase se de masa ne be di akire na yakọ na yakọ akọhwe se de nkwada no matena yem etie se ne papa yi kan eye no kora na wo hwe ye be di dwa enche kra menya client interview me ma me ba kwa be ka mensa tie enche ye be kọ wo no makache papa tena se na ko no tum na me ni mi dwa kakra wate yo me ni mi dwa o se me ni mi dwa eye o me sako toothpaste no sam say you toothpaste ni toothpaste na toothpaste we dia me wo ba dwoa me catch o say eye correct na eye correct anu wonam waziaze enu ani ye wo green ye wo yellow green ye peppermint and a yellow no eye lemon no eye for teeth whitening and a green no eye for eye bad breath and carboni wo wonu ma ya yusu green no anu wo hye and wo senso aye brown mo amonom coffee mu smoking ade no eye yusu de lemon ewo mu no enu ma wo se ne fita kama wonum coffee nso ze fita wati ase wonum tea fita eye Omer's original lemon charcoal toothpaste and Omer's peppermint charcoal toothpaste and one and obi ade chine say unyu so bi da you so bi na hunu sampanya mrade bi na wo baadwa meto wo ebi ana apedodo wo tu wadawroma number ne yetiawa 0244 710 306 0244 710 30 sanso and I will to me a friend number way 0243 814 661 0243 814-661 for Mensa and Sons Omer's original lemonade charcoal toothpaste and Omer's original peppermint charcoal toothpaste pebito na wani ebeje ho mamu kumase no pedodo tu a kokeje tie Dubai me pacho du anu afa number na me de atu dwa no afei so adeka last building name warm ni old FM solid FM old solid FM and edition ni mu ho so o pedodo ne mako nyina obenya bi wo ho na wato tell mame enko Jackson University College can say mama piao mama see no anu no kwasam mama ya me hira no kwasam ya na me hwe wumfi a wadie ene se de opie fie a se de wa nkeka mama isi wunshira na me sese nya me wonfa bi mama ebebuso woni mama efe de eyetum eyese ya mama fa ye wura Jackson University College na ye hwe se ne ne mpempenso a munioma akwa koduru ho
Oh, and never school run so crowd have. Wow. So no we can yeah, can education ya can technology no so ebi. Me come amanfo nyina te say ya sha se admission for 2025-2026 academic year. Okay. And no and ya sha se no nti ya ba ha ye ba be bodaru no. Na said ye da ye kan womo awie SHS womo pese womo kwa womo ni me dem say ope degree ya na me kai binim say education dey yempe be si bra na me ma degree edo be kwa wanim eno no womo awie SHS so when you need the 25 years and above na say uno o pese wusua de nko o qualify you be your entrance exams na wenya akwanya ababi woman awie diploma ewo schools ahoro no so no uba ye beboa amawa ye degree no pese sia no woni degree na within ni umam ana woman ye kira de wo private school proprietors nyina ntie me mo teachers any education woman ye degree no woman nyina be kakra ye be yi wo madi to wan hwe ya wo school no ebedam pan ba matem bia be ba be yi ne ba baby o ha obi de ne be ba na o hwe teacher for no qualification na de ne ba aba onfa obi a onim hwe na o de ne ba se abehye sa ni pakro ne ensa safo ni nyina no be de no ana 4-year degree no eda ho ema o ba ye beje wo ye san wo wo so awie university wako Legon wako tech wako why program one year education yes year postgraduate diploma in education at the count 1 year online pay your program sini nyina just 1 year pepe na wawie uti fie wa ware wo ye bibia me kan kire say park gari ni wo shito na bedi bosumi anana ofche miensa na ko enya de ye sandwich obeba beda baby utim fie 1 year pepepe na wafem wanya wo certificate me kamfo edema eno dan chen so a se nya bia drum ye master's degree program bebre ye master of arts ye med master of education ye MPhil ti wo wie first degree no na wo fie akwanya wo ho adesua de unwie me kasara me wata JHS no abofra no wie BEC ya wo mo ba no mo soso bag contain niema lace no mo twa picture no makogina mo nche ada na mo twa bom si ya wie school dey ya wie me kura no me wie me wie school nti mama onwie school dabi o mama Jackson also wie school dabi wow se me ba ya wakasa nyina no me sua nyansa fi nsema na wo dey tu fi mu ya ko ba nyina ya adisia and this knowledge is power when sua dia obeyira ewo adwase and knowledge there ehia to we first degree na bra ye guidance and counseling ye MPhil English MPhil Maths Masters English Masters Maths yes ye Masters and MPhil all the programs early grade ye no MPhil Masters med oba nia wo feel se wo pe no ye beboa ama wa graduate wo wie MPhil na wo copy PhD de onya taban se doctor baby a ope obetu akọ ye ka foma afoforo nyina etin mi de mi number yi ebetu dwa ma fa tu dwa na menwe na me go school aso na ono de technology kwantina o ha no 0201 260 290 Mrs. Subiu. Okay. 0201 260 290 For France here 0596 996 037 0596 996 037 Samiani wanti ni Yesu so abako ka ho aitoso miensa 0543 866 875 875 sa numbers imu bia ofra
ye beboa okay mama nko ye department ba kwa ye nworo ho any technology okay the technology wura no director no technology man almost do ma bain technology for sa anope bia odi ni phone bie ni fie fridge okay no wa hwe ne ma ewo ni phone ekuta no ni phone ekuta no bie fridge oda ni ma bebu na ne ma no kosku na wa hwe washing machine no adum no no gas ni phone eye ni phone wo me fie kumase na mo kire sa ni o ma we nyina ono ne kire ye kire JSS for internet of things mama me nkọ so and last time bi na mama efe wa ha nkwada ya ye dustbin wo ben ho na dustbin na eche ben wo na wa bie na no na wo be wura gu mo twen ho na akatum ya kire nkwada ne ma bebre Jackson University College wo adi o wo nkran wo hene be piem doctor my friend doctor doctor dada minimum as a free man no problem no me mo kwa ba no kwasem se Jackson University College mo wazoye my sadum TV no kwasem bo adwuma na yese wo na wo ye head of technology e wo ho e de na wo de students no wo do mo fam nim de ban e na wo chama wo mo ho. Oh, that's so mami akonye Jackson University College, your department, your friend Jackson Institute of Technology. Now Jackson Institute of Technology, yeah, technology to be a so ya kola we D5. Because you be a we D105. Umuni na beti mi aba. I didn't know umuni na beti mi aba. Yen na nim say we are CCC unim technology wakechi say obia use phone you say Africa be 300 million they use MTN kwa 300 million nti ni na so ye technology bi nti so utumi sia na hu how e be boa na utumi da ye onema wa avoid anase we see senkofo wie osika ne ade ni na eyanimde se de esika knowledge na nkwa intumi ma power eso osia na utumi de bibi na Jackson ye ne NIIT ewo India obia nim se India for so de technology de omudim ye no mo Jackson kwa no money a partner or Ghana a very authorized center learning partner or training partner I will Kumasi and then cry and Cheyebeko other places. Now, ya disanusia, I remember a wedding crata a year Brunibe can recognize and Obudi Kobe Bia or Yasim Ha or Bia Ben who's a Wesia Adipa. Now, Jackson is Adia, yeah, and they say, and yes, certificate no quan anyhow. You make it sure, say, oh, Sia, with me at the year. The Wesiano last week your office or Burma camp soldiers no omuni na nya brave person omoye Jackson NIIT no because omo wie no ye ma omo de program emma military no and omo mpanyifo eni age ho nti oba say IoT say friend internet of things say na ma eka no ye cloud say cloud security software engineering data analytics and digital marketing ebi asisi say baby akodru no wonnim no who baby wire the wesia bia no so the way ka ho na wetimi akowenim Jackson ye the kind kase oba you are learning yes just study for the theory but ugusia and san rejuma said okwa so ye wo certificate or education now sign nim IT no you are on top of everybody or you just say you do call yedo ejuma ye for no bia betimi afa utimi efa ejuma o ye multitasking utimi shebe bia maniye enti say open Jackson again numbers na opese ofre no me numbers ni biom 0201 260 290 0201 260 290 in crime ye be learning center kama ewo overhead nenchen any chere nima ewo rubenkum so ewo Access Bank nesro opposite Provident Insurance Bank okwa obehu say Jackson Institute of Technology the opeso ye bia ye betro na wa abusianfo no kwasem se Ghana ye wade papa suku kase sei ye wo mutimi chira de emma enne new technology abaso just Jackson University College utimi de wo phone e log in e wade bia pesa wo ye wo de bia o fridge o washing machine minti bi da e ye nim die o
eyenimude me pacho number na mama safa to dwa me dey to dwa na me kan for ma time so say ye be ye training bi ama basic school for omo be wie JHS for a be wie exams in primary school for e be makwan ye will be ma SHS for so ni university for ye register nkrofo sisi ya enti number no enam ne boss 0201 260 290 they can be 0201 260 290 and I say 0596 0596 996 996 037 037 0596 0596 996 996 037 037 and I say 0543 0543 866 866 875 875 0543 866 866 875 Pia obefre no ubenya eyesukunu mu pagifo Jackson College of Education, Jackson University College. Enroll now. We a student. Now person so womesua so nya nim die mu do. Ewo Jackson College of Education. Abomodia number see a good screen so no live Adum TV pick baako na frɛ. Otifie na wusua de. Afi when your certificate, when your degree. Check ade na wo pe. What you say? So enroll now. Mama yeda say nyame enhira mo papa. Some bedroom Ghana. That's an ever son we share. Edo asipi. Tiabusia sa na tie. Mekwa ko di jacket tuwa bi na masan so ababostic. Watra say wo tu jana ma yesa. Ba wodi aneti omu we do advert na we tune off. Ebi ani ebeka adwuma bi hu asem na hu be hia. What I say, Tibomodia Necoswa, Neshadum TV, Bomodia Necoswa, and more video, and Nhyira 104.5. Me chum would tell Namaba, me buy a beja for her, ye better than common so, now you're toss about sick. Now we are dear, and I juada, and I juada, outside the quadro, and also the ajua. I just some of my in a birthday be a chucky kibum says, ye. Did you tell mammy? And sanity, Medasi P. Obajua Medasi, na Masomuha. If you come home, young fast diamond, you more and so money. Send dear. We are safe for baby obia. So what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Ye chow £5 and €5 and you more Europe. So America and Canada, ye chow $10 for free. Oh send this cancel yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you
planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. We are pleased to announce the sale of a strategically located and a well-established two-story hostel building situated at Kumasi Denche Moso Extension around UCEWK Kumasi campus on a 1-acre land. This property has 32 well-maintained spacious hostel rooms with over 70 bed capacity, fully operational, offering immediate income potential and accommodation potential for students of UCEWK Kumasi campus. The hostel also has enough surrounding land ideal for future development. Apart from the hostel, the surrounding land can be used to build a church, school, clinic, hospital, or a residential home or any property of your choice. This property is perfect for individuals, investors, or organizations looking to expand. For more information or to arrange a viewing, please contact us on 0242 071 646. Don't miss this chance to invest in a property with endless possibilities. And I say, when you're fantastic. Say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Lossing the layman capsule. Nama wishes our birthdays way Veronica Aban of Emmanuel Methodist Church Odium. I wait for my baby. I was say Veronica Aban of Emmanuel Methodist Church Odium. Happy birthday and Fama Sanso and a Rita or UPS. Also happy birthday and Fama. Na birthday kesiepa enunti media babesha tuano. Your social media, me kind of say, activist, and as I say, or your viewer, or say your listener,
what you say na ma bat munim na na what you Facebook so about you him ma wono no kwasem oba so a onioma de na kwa me kure to da otimi de me left and right what you say because we did you medie chi ache na ma nyame nhirawo enno na ye wo woda na Nhyira FM se sania woni ye no ye ni so ye fe enti ye ma surprise we what cake no just ye de ma no won kan ye de be ma no what na ye chana ye sanya a lovely sister Mildy's food court ye ni say oh ye social media fan ba ko ne birthday no so oh me ye cake na me dia be che no fi se Nhyira FM munya na me so manya enti Lady Mildy na wa ye cake fe oh nana ma bat yeni auntie as a me programs manager and programs director Mr. Fifi Okra no kuku seku Mildy's food court ne gina way and evangelist the grafter there Sunni and Kwame Ofori enyan onu papa nyabo sre and a big mama and so na tie and Lady Gold at Lady Gold so atene jam Pauli wa ha and Collins waha Eric waha on behalf of your general manager Mr. Agla I say for cake away ye fa amount and I'm about coswana ni nante coswa said ye no ye fe enti ye be so yes kind mu na big mama wada wroma na Lady Gold dey won ru ha obesole aba Lady Gold ma muso kakra chumu na tobo ase Big mama, what's your name? The name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Keki, what? Hip. Big mama, happy birthday, Kakramana, and I'm about to my. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. May God bless you now. 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 Hip. Hooray! About the Roma. And one of them say, Kiki, and Tino Kabibi Kakra. Oh, Tio. Loyal listener to the Nhyira brand and your bravo. The Kenyan is the birthday, and Yamin Koso in the ocean on your face. You're more than Shunko. That cost you tea in Nhyira FM. Yamin shall be. Amen. Amen. Nana, Mamma, so may can't to us say, I did be our birthday, that was come so. Why did be a car? I did back could be a cow person, I did the sauce. Birthday, me, Nhyira FM. More can say, rather than fan sauce. Amen. Amen. Mr. Ofori, I thought I might be so to wish I was a producer again. Hey, Papa can be a catcher. I make us any heat, you know. Yeah, cost money soon. What they say, heat, you know. Yeah, Papa Panama, cause one to Jano, na Efa and my Facebook page, you know. As well, said, I want to see Lady Mildy, Wadaroma, one of the cake buy 1 year she for number 2 ja. We are live on Adom TV. Casadine. Your number near 055 055 30 696 Sasi Subim 055 030 Nyabotre Oba Namabo Sister 055 055 30 696 ono ye cake what the beche yes na na bat birthday o pe cake e de biom na wo ye se wo ye nuane e yi ase nuane wedding cake Casadine microphone monti this all ma on so pastries wedding cake e yi ase aduane bibia o friend number na number ni biem 055 30 696 it is 055 30 696 Lady Mildy's food court yada mo ase pima mema abadwafo akwaba mema wo big mama mema akwaba no kwasam wo ye feyie
Mami de obuo. Kwasam. Ya de mama nkonya ya. Dabida. Oma. Mami enko Lady Gold. Lady mami mo akwa ba. So nwa ye fe. Monday white. Ano she. No kwasam. Mo nyam ne so. Mami emra wo so tew. Na mami mo so fo akwa ba na memra wo so. So fo me ma so akwa ba. Pia o. Lady mami emra wo so. Ye so fo ne mama de o ba mu a. Mami emra wo so de kene nkomo yi unu sei. Well, and then come my medical chair at for any other phone now. So, and say last time, my Timmy and yes, I'm for Jimmy. I sang coffee and cheek. I don't see and then may correct me home. But she will be our share. Yo, Major, said a walk and come on, dear, said your name, Sicono. Ye can't, I worry for me, dear, now ye can't first one, no, I dare not say. Yeah, be out with me, right. And say, me did say, Omo mudi kan ba ya maami a wawo ntafo yi ye metimi aka kakra ne se ense de bia meka se aware ne se ense ya ye fododo na ayafo ama ebi mu ama se ye ya de kwan ne nenam so bata wo se ye se aware no institution wo se obia timi sua bibi free mu ansa na wabo awram na meka de atu maba wa baifo ya hwe maami a na ya sister ya obetina he ya ne nsam kan ye mu no say mama big cracker say onya na mobo honestly because o hwe de what will be pain and my friend since obusa o % for no medical no obi ya papa nko me po ni say bia nipa ba ko na bi ono ma wo ni bia papa nko but obi ya papa nko enti sabi papa say na adwemo ha no kwase so gitum sa oh yes because o your ba sabi ma bo onye den mama woti bi njeja nwa jeje mu akeke ma sabi ma amutie me gina sa kwanya we so na ma stress ma mum ye bo onye den sanse onyame oboye no monyam so pa na the way you say jeja ye ho this time no ama mema no bi so fireful eno nti na ama sometimes ya na ye hu amane ye na nso so se wo sua bibi free mu a menya sho se bedru sa tibia ya mama mi wadru mi eno nti ye hu ni se program bi say aba eboa etufo kire eboa mu kwan bebre so nti bebre so I reluctant and wa fa nyoma watra oh me ba betina se aka papa Jacobufuo yi so bi ono so papa na akampo nkwada so ma obai nya wo mo no mehwe oba no so ekasa ye ma Bible say oba we should be submissive kwasa sabi we kura de wa ye ho ade wo se wo de wo ko asori fie aye hira so bibia na chese wa ye ho ade ankasa na megidi se papa yi enwoma ekoso nyina bibi nti na ama ne yesa na ho na wo se ye fefri oba ne kasa ye ma wo hwe nyina hu se oba no nye submissive wo hwe kasa papa yi mehwe ni omuti pen kura papa wanyi se ma mi kakra na oba Bible se bro ho ase na se wontimi mro ho ase be ma de se de otie bia mema yi go ekura wo no enya no bi na onyame de mama eno nti o se e bre ho ase Bible na aka aware nso o se etie ase se enyame ne hene e wa aware bia mti se ye de epe etena se ne de e bra no ye se de epe de asa ene e be ko no nti oba mi hu ni se obre no ho ase a papa e bi kura obeba for mama no ba bibi nti na atrigger bibi ama ono so eye de wo ye no eno nti odi se o ka se e bi a waka you that say Lady Gold and yatsenenka no honestly the submission is very powerful efutu nso ti yemfa na beboa ye me am a big mama I know she start be big mama tisimu mayen ye bet chia etie for na be so nyina me so fo bi ka asem bi na matena se adwene hu se no kore o se semanu banu obeka ne kuna sema kirewo be cheche nim semu a utie ni nsemu na nyina awia hu se wagini so fo pa na kasa me nam ka kirewo big mama kasa so waye na bi se wo kire ni nsemu a misa ba ma ne hwe ba ni nsemu a wo ka ne kire te wo na dwene wo fo abe se woni ni pa bi sia wo hwe na mo ta ahamponi Shebe me bien wo pe fo atempa ko do bida wo hwega na wo hwe ni nsem wo fa no ni nsura meka sa ni wo fa ne da enne tama ye ni e wo no sa wo ko ma me ho a be ma no kura no o ma wo kwan o se enne boys na aba no wo no abehwe
ọma nko maame wɔ da ɛna maame no so woni tumi sɛ ɔbɛka kyɛ sɛ kyinkyin a me ba wɔ ti mama ne mra gye sɛ bɛma no fii sɛ ɔntimi nti bia ɔno a bɛka sɛ kɔ okay wontimi mfa wo pɛ ɛnsɔle mfira waleɛ no ase hwɛ maame ka sɛm kyerɛ wo Mrs. Atifa Kwenu ɛna ne papa ne Ejovia pa wɔ praise be sɔfo ɛna wɔse ɔne na ase di agoro ɛna wɔse wodi tantan ade bɛto mba so aw na na se ne se papa wo mitui aka ɛna mafa din no wonni tumi sɛ wotimi ka kyɛ wɔ faase ne sɛ sɔle ne bra ɛna ne wɔ faase no so sɛ be na dwene wɔ fɔ bra nim so wɔ kunu wɔntimi nka nkyɛ sɛ ne me kunu bɛkasa na me kunu pene so a ansana ɛna obi wɔ kɔ kɔfa akwala na betena sɛ ne kunu nka nkyerɛ ne sɛ kɔkɔfa akwala ne kunu na timi kasa me ne wɔ betena mama ntie sɛ ɔba ne pɛ nkwada no me yenye nkwada no me de ho hia okay saa na wadwenye wo saa na madwenye me bɛɛ ma no wɔ nwi okay ɛna wɔn so na so wo nwale ɛna wo sɔle firi awale na se bɛɛ ma no wɔne bɛɛ ma ne nua o ɛna wɔne ne nua ba no ho wɔne na ade na tie ne nua ba no na abua no sɛ obetimi ahwɛ nkwala no enti so wo wote ase no ɔno ɛhwɛ ne ma wɔde ne yɛ fomudwuma anti nyɛ no abi no mu nyina edi asɛm akora no maame ne pɛ good education amane ma no ɔne sɛ nkora no mkɔ school yɛbɛkɔ akɔhwɛ sɛ wonim nyansa nka wa wotena wawale ase wonim nkɔfo ɛbrɛ wawale mu so akaya no atum yɛ menti yɛ maame no ma no ɔmo yɛ sɛ yɛ menti ɔmo no ɔmo agyimi ana sata kwa na papa no wale miɛnsa ne nan wo fa ne bi kɔ wɔyɛ no sa wɔ mpena ɛso so ne wɔdi n'akyi aso no kɔ ɛna bɛma bɛ na wɔyira wɔ nimpena sɛ batan wɔ ana wafe ne ma no sɛ wɔdi nkurɔfo wafe wɔ ma nka wode adeɛ bɔ wo yam ɛtena wɔwale ase nti nkurɔfo mfa nhyia nyansa asɛ punishment ma wo bɛyi yɛyɛ maame na ɔmo yɛ mmanti na ɔmo nyimi yɛ o na ɔmo nyimi ɔmo sɛ afei wɔ pa asɛm de ato no so ɔde me ka sɛ ɔso obɛkum sɛ deɛ yo Big Mama, yada say papa Big Mama so another powerful submission from her. Why are dear? Some who can you futu? Enyen na wama man or motesa. No one man no wajanema. Wajawuma. So for some man to Jano and I do that. Obadwa, Nhyira. Can so ne shemaye. Na yemo say Big Mama na lady good mo your ba. Mo your ba ni bio. Na mo kase. So obi ware wa wonto wo wa ware obi so fu bi eki bi wa ha wa ware obi a wonto no se asamba wo de ne beba fie ne wo fa na nya asetena pa na ope na wo fa asena asetena pa yete kwa na se ne yedo wa ye oba ne nsem bare ana ne wo fa na nya akra ba bi atena na o se me wo fa ase bra na ba bi asua adwuma na wonya bia ma wo kunu no ma bone be na wo fa na ye bone be na wo fa we wa ye we yo fa esenka ye ka bibi esenka ebo na ba so because be man se wo fa na agu awade no wo fa ne gu awade no be man na agu na awade ade be man wa ye dai mama eni me gu awade no se so ba na oti no hunu se wa ho odin aba fom a osesa wa ho odin ba fom yes awon pa mu ho odin etumi gu awade pa nya wo fa no se be man o ka se na ho odin aba fom ase bi ho yan kan be dwamo na yo mi enu ase se be wa ba ni si ya katekate je se bibi hia mi anu esi madwuma se adwuma na se na nkoso be man na tumi nya hwe what ma sin tise wa we ni ya be man ntumi nya hwe obi a ne hu ni obi a no wona ne yere yefie osusu se fa ne yere enti na be man susu se fa no because wo se wo fa ne fa na wo te wa wo ye den to wa ye den so for ki ya wo enti be man no awode aba fom ti osusu se sadia no wo fa ne sini ni wo fa se na no wo fa ne ntinka wo aware ntu no wo fa se ntamu se ya na sofwe dabi sofwe Big Mama mo yo ba ane ka ane nti o ma no ware ye dabi awade ne de sese obi aware mama na ware ana awade no te won nya ware pa awade na wo fa se bre awade na wo fa se bre awade na wo fa se kwantumi nko school and so pa ne wo fa se eba ntumi nko school nti so pa ne wo fa se na wo fa se nya babisia wo boa ne kunu ne ma kwasam bana ba no fa na ye wonye bone wo boa se be ne ba ne wo fa se no fa se fo be o fa fo bebre amua amanfo no o fa ne nya bone bia
Ofa anya bone said your work. Ofa said your work ma ko fe. Lady go bi so bia onya bone. Na emo mi busa se wofa no watu na mompo aba se e de na ekoso wo ne wofa se ne ne kunu ne ntam. Oba oyere nyam ya kan wo se be ma no kura wo hu no. Okasa wo fon so. Ofa ne ye nyansafo pa me bona ba so. Waya de. Ofa ne nyansafo pa. Sofo ye mo ye nsema wofa. Wofa ya de. Because let go nsema wofa. David. Lady God name Big Mama. So what be our now yare? Oh, if I befa wo kofie sa yare, wo kunu nsi wo. Wo de we no. We no wo kunu nsi wo. Wo bo say di akwala wo ma ni wa. Wo hu se ma me bombo sia. Na ma me ba me di amara yare. Yare wo kunu nsi wo. Wo de wa wa sa akoda hospital. Adwuma ni nyina ye. Ana se kan bo me nan. Na me wo tumi ya me mo fa befa me kokore ma. Ka wo ye ba ma bi a wo so se be produce a wo do me ya. Ka be ba fi. Asa for me pa wo cho asam ni si papa ni say Oma obi be hwe no obi anu kwa na tese ese tabema no oba no rejecting no mani dia oba ne pe no ye ma no papa ne kasa no se ne kasa ye mu oba no kura ka kire no efa even attempt or ye oba no ankasa na refuse no enti who as a man what would you do I am one say you oba no ntese atimu ya tie papa me pa ma wo de ko foma oba no family ye bi o oba no na jira ho de ne so oba no asofo batie mu ye kunu no eno na bia wo so ye asofo ntibia obra no what the amount sa wo badanto a fa sofo onimu odu okay emu afa no mu oba ni nti akofa sofo so no oba ebi no oba na so oba eno wo te so oba na manti ase so wa ni oba wo nton no kwasam abusu wo no fitu nti no wo fa mo e wo ho kwan emre bi ahanya na ro ho kwan se onya ne mane nwu ho na wo me so won kan o ma na setina pa papa de he ye amame nka kakra wa ha mame na awoche fa wano sina eja mame na owoche no awoche no yes sana ma bebrete e ma bebre woche nti mene e ma na nkasa no omo esa suban no no ne ya na ese omo da se menwoma no mema kuta technical ayi mind bia eye fast kwasam just am careful ya penu wada se ndie betu di yere kura tema kire wo yeah metima kato se mere o ya fucking of course onu kura ne honte ba mo pe ma bia wan se o yere wonya bi se wo pe oba foforo ni yes se o penti yere black mai na wo be hu no na oba na o penti ni black na wo san ne nete nti asa ma na dwene mu ye da ho hwe ade abema na oba te a emfa de onya mu fa so pa abema okay ade abade ma be man eso chendi be man yes course na soja wa wo makoma kom na course na soja yankoso na ye ne eyahwefo ne atiefo ni nkomo kakra bi obi abaso ayenko hello badwa papa odi ni baby akasa free na nampo nsatini asante atum krofa ana me ntie wawie yi badwa na me mo na bedwafo nyina abaso pa na Nhyira na nada so fempon so ya na awie na bema na kasa no oka bibi se o man pedofi na se ko ba se oni oba na adwuma na okoma na man penfo ni bia na oba we ni bofu o oba we su ka hu se o so na okose ho a bema no ne na yire pani na wale eye basawo na o ka se abre okwa akonu o so okoye eye achenchen oba no opre papa ebi ze penfo ni mponi ana na no din na eka one be ma no nko a wo dem ana se fia ufu se be kwasai ejo oba no nya abotre kakra obi de na akọ hwim yo edi sa na tie hwima de owe akoso so onya me nya adwuma hello abadwa hello abadwa
number one, Asante the Kai, Asante Siasi, Asante America. It's you, Daso, Ewan Santa, Modiana. Now, you are a Kai, no, and then many people are saying the Trobala. Now, you don't condemn me, you did the Okano. So that then I also, we also am wow. So about the opening to know I condemn it. Now, check no one by the back of all three. On some two, ya do this to the rest of them along the house in the eye. Woman said, Dama, or maybe go about anywhere, they're going on now. So I can't talk about to be a mother behind us all. And I believe I can only two plan and have to teleport. Oh, yeah, that's a power number one. Young couple for so hello. Hello. Hello, Abraham. Papa, what didn't baby a casa free? Abraham Casafro was it. My auntie, where we Another Fansabo, Big Mama Betty Mammy. Yow. About on your marriage material. So, oh, Fanu, and can you offer cinema? And also, the Quatina. We should be school. So, one and copy ye pa. No fastening man, our woman, and also TB free. No, can you offer so no tell our access? No, you couldn't bobra. Now the catcher say, "Oh, my met now, Miss Nujuma." So, Burma, national. Yes, can we be? And wash and a catcher offer some time in James and Cosumana. And that's how we need a sour animal and a free mover. This is about power here, and that's all the papa need die. So I never saw any infinity of fun, so no funny penny. Quack, could you make some the other says? Of us and no fun will be here. Your parliament and in the hall, and tis up. Now I have a pap. Young couple for so hello. Hello. How didn't baby a casa free? Your tampon. Oh, my auntie, where we but so for us all kind of my dear one. I said, yes, Raya is here all queen as small kind. A man moon as I call her, you back no coherent. No passing flower, yes. Now I saw for nothing because there will be no only you couldn't have no corner of Uncle Tahoria. Well, I also from crowd, who the becoming country. Look at that now, your Casai now. I can't use of you more transmission, more yawa, the more you are not most good. Oh, my Amunya Botena, a content and a ye. I didn't tell so be a one dear. What you have said, most of them cases say, Obitia, a man caught of our own hotel, no Gunawari, and yet a bank warrior, Monkamuma Beman. You soft watching. I didn't tell you those watching I would hear. And yan to pass over that woman. I don't want to see your program. Young call for frost. Be a last caller. Bina maybe I was to be dim come tell you ha. Hello, Papa. Would you baby a casa free? Yeah, platinum, Tafuni in our blood, great job. In our bra, my you. And then me no doubt. Talk with you. I do other for in two form. That's supposed to be from all. See me from. See me from. Papa. See me from. Colors in from Niabro. To us, my aim. No, so why see Mamma come for and yet. Now, Yamianim no question. Me papa and no better now. I mean about Johnson Symbia will be starting after while we love see no home church in Simbi just and ye. Maybe Unyabotle because and some not bomber no and Yama Bottle. Now, Qualano should be more than I didn't say, and Qualano, Mamma, I mean, whom Qualano, a quite dear, so to say, Mamma, who be down Qualano because they are dream just the same Qualani Timoama. And Qualama J. Mamma, so a banner sounds in Tay. Your best or Munyabot more. Now, no fun or two on any or fun on the dear. Maybe a yellow correct, a Yakaka or Banoso, maybe an Akika and or farm for you or farm for you. No, you know. About your Samba Munyabot there. What's that?
yɛda ase pii yɛntumi fɔfrɛfo biaa biem ma menye berɛ na menya hɔhoɔ wɔ ha mema na kɔ aba ɛne nea wɔfire agya mema wakɔ aba wia yi mepɛ de wo build up no asɛm bɛma ɔbɔsie saa no ɛnyɛ asɛm ketewa papa mema wakɔ aba biem mepakyɛ ɔsɛ yɛ ne de sɛ Stone Delight Graffiato. Stone Delight. Hey. So now me tie munka. See ene mo ba. Ye tia me na so. Na mo ye adwuma bai. You mean aba me na wase. Na me nche wati for pasa break. Waje bre na woti Nhyira 104.5 FM. Se na obi sa no. Ye adwuma ku a ye boa esesa edan se ne ho tie. Wow. We fiura, we contractor. We are real estate developer. Me so me no be din komo. Na answer na fa number na tro. Na me wia frɛ me. Na ento ankomo no so. 02405 02405 250 454 54 02405 250 54 short to honum me wia ade ofrɛ me na eni nkomo. Iwe more than the seminar ba a dime a human such enti a diva bonica na say expansion na contraction a coso and the bar from Palma Mambiatia sea a yabo pa you much say a cogina dime so upo so pesana yamiano soundsuna a unuta a real bosuno a cogina dime and until I did a year boss abusuna a dana jeno a pie abonika say vaporization ya ya channels no nam quota so na wiabo pa wo akira odum say David nam quota nani physics for mirage sa de no insu na etukosoro be na it say insu bi ta quota nani no sa de ni bi koso wodan ho sa ze say ahoro no nti we mu say edan bia Africa ye wada no nti e ho na e ho paapai enye no nko a print bi wo no ma wo de afa da ho e sha se na efe pa eni ahoso ni nyina asesa sha ne mai ka obi na Stone Delight Graffiato say adan ne emfa ade be boa yen dan na e be boa bibire mu ha emma na mo ma fie a yesi a e ka ho no enche eni e ka ofie ho wo di zike go si fie na afa de pa wa hwe a o wa ka agu enu nti ya go fa Graffiato di aba Graffiato ma me fam na fom na obi anti ase e paint sonko paint when abom I had to say last you know make say I had to say concrete na near ubehuma ubehu Graffiato ni and then on social media trend na sesa e dan ya de kama pa abo say the lines be as in sign ho ya paint kama pa e so line bi abia ho e bi wonu so lines ni ho anso enye smooth se ne paint ya ni mu no e Graffiato ni bia nyame akofa ba e say Africa ye weda no eno le timi no pa enye no nko a afi so ye si titobe mu ezo no to ade ba ko a eye common e wodan ase ya puto bibire sai for fairness for Nhyira sa de no e fa dan ase aka eno no ma ase a obo ze dan ase wa awai woti ase a wo se asa ya mre na agiregu edu ye fie na wotie me ana ya contractor ana real estate developer ebi ya headmaster ye de woto bi a hye wonsa ana se moto a hye wonsa mesrew e da me sei Graffiato a Stone Delight for ede ba no edan no so ya wie ana afei na aba be ye de ho adwuma ye de fa ho ma e se na ho so no kora hyene so bonifa de self cleaning property sade we eno a obepa ho da bia da ho ye fe da bia ho ye mo no endu tie me se hyene so me se ene so na unity eno nti edan asekodo brebe hu pa afei bio ye ho no se plumbers bi aduma wo ye no be ya wie no obekọ wo fi won se dan da bia ase afọ as na nso ntoy ebi won ma pipe no be bia wo se ade bi fafa ne ade no amfa ho enu nti obi gawe ya be wo se nso ko taa no se taa so na se ana dan no ho me se o se nso Graffiato so you should the order one sha ni woni nyina esi na kwan ebi a plumber na be ya adwuma no wa anye ni yie enu nti wo sa ha me bobo so yi e ma ne haw first Stone Delight Graffiato ye ba e de be fam ho ma ade American se uhuru a uni atinye ho enti wo fo no de ko be Graffiato online ana Google na ma so
never ebra edie sade ehemu che se e afebo edin no ehemu bi se efi Italy ne baaye eno nti ya hwemu sha bibire mu hanom sawa dawe sebetumi aboa na no ye ne ane it is every so e fiewura and I real estate developer and I say the contract dem say we dai bi na si na fema obi me so aboche na ahwe me wo dan ne papa nti na this guy ba me aye me slow true stone the grafiato no ebi e Ghana na the one say ebi won no mega cho say edan no se wo ye wie kura na say ye mfa ayi fa ye plaster ho a wo betin the stone the light and I betin the grafiato afa ho tirie o ebi mo information wo dey na me say why you na plaster ye no fa grafiato no eye ho anu ye ne so betin ya ye ama wan ha o cement no ho ben ha wo to cement na so the say finishing unya ne quality tirie pa with my understanding of we can na so nya ne ye ebi say e betin the color bi afra ama color ope shenenso ye de area a the original color the fourth color no off white okay afi area no aka say me pese mo ye ne green mame mpeni yellow na afi ne yellow so e de amount e ba de sa e be kuma de amount shenenso say sa de we eche afebo enu nti so si de na ye o afi na wo be si o ye hwanimu na pe stone like grafiato shenenso o huma se kwada so ho na ebutuo o huma se kwada so baby a obia no wo fe a eba ne ba boa o ana ri be maka e dia brel ebi a na wa betumi aye ye ton market a ho ri bi ene ohwemu a prices no dia fukwa 300 dia ni ye say stone the line e dey new 300 eja so body mu na wanu gusu a wo kasai Facebook live okay paint kro na wo kan na etwa gusu very good wo say already a wo hunu be wo ba e Facebook page no say see ya asama papa yi ka ho asam say de omo ye ni na e na gusu hwe fie na kono awurade it's a lies no wo ho anti say na wo e bi wo agi say ye on go fu be mako hu siko mo do lies na ba yes and tie tama paint tie paint no ye ya ye tick emu odu e cha de enim no enu nti ye wo kadie bia de keka ho de bia line na ho no edinya se ye ni akofo obi a wa should specialize lines abe yo ho when afa na ba na a new trend aba ko me hu bida no kremi ni aba nti afa na be su fie anagusu awusi wo be nya paint wadawroma wo ye grafiato yi bia e be boa wo me so for number no mama na enu ni nkomo 0240 0240 525 525 054 054 0240 525 054 Mr. Bana ayabia wi kwasana so me say wonim say ase ekura nchene ene ye mu che say reaction e wodan mu ni asna se nti empempi no nchene do so a ere asna se Mr. Grafiato no enam sa na wo ye hu nyina nti ere ba bibi mu hanom e say wo tia Mr. enkasa ade akwa tere do so kan dis am ne bo Mr. Frey number no simple number is 0240 very good 525 054 0240 525 054 eti we no grafiato no what the dan no a e ma dan no frofro afebo ana afebo ebi na we fu am dan frofro o ye we preko e je se en ha madwe biem dabi Phone number is say 0240 very good 525 054 and 0240 525 054 Papa what can say be friend okay anti friend number no na bi senka say na we dey mintimi say ne boarding friend na tie ne bo no Because no mo best spread the amount ni chi anya dey ye chi magrofo unti wani wono mo aye kama let it go asuma papa ke to asom kwase efie die ubo kasi fie no aye ni ye preko wa wo dia ene sika no ho den ti wo ya no aye ni ene me ye na maye bia enti no kwase grafiato no 0240 525 054 0240 525 054 papa ya da say ya me enta hu me pe won komo pa we very fluent me pe won komo sound na woni me shia da me tati o me dia woni mo amon so bi ati o nti woni mo ya me show I
like your energy. Nyame shall be. I will say yadamu ase bebre ene ye dwoada. We ye de ohuru ye mpenaja ye. Ene no ya sada ma o. Nyame yadoma wo chena ye benada. Hia ye wo bra at 1. Ye ni abedwafo yi papa Jimmy Agla. Papa nyame hira wo. Nyame hira wo Jimmy vibes. Papa baby abo bia no mesra wo soro somdwe encounter na koso amodimu bribia fata dwumadi nachi nefa ema ye team ni nyina medam nyina mafe panel amo beka mensa my big mama original ewrade big mama G2 I just love her semfi ade ah ne do ha beti ai abosek abosek nansi abeya PMC emu kwa jansa afi amudi menti ase mate evangelist the graft die the people's hater one for time now as one magaba was mo time kura me fa ho ne me kana na meka eno so na ekọ wati ase na Lady Gold edina kano Lady Gold white awurade udinu honam se edino eno se no kwasem ti anu aba behwe no wade ase a new panel member yenya no show no so she's so lovely na ho fe no ye superb animu body and nine that's why too much yes wa wade ya awurade kabi himu to am fansiana menya sam abosek so mna fama me wo ho na didwa no nyame ya doma o what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon top send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. You know what when you have say? Masoya yes nana. Not there. Se baby am tie to me. And am we fa send me ska. Din kan we de kosi we bisu nipa kura discount. You de buy enso am ko yi a ehun sem bebre. Afi kwa do mo busam sem a transaction o hoda. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wipe. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send there. We are see fana baby obia so what Europe and America Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download app na two phone so. In the process maybe say promo code there. No about Nhyira FM asho e basa automatically no. Yeah, charge £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this cancel, yentowe. Tap send it there, no fee. Hey, they just say okay, yo. Tap send. No. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Epsodent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686 026 167 1686 or 053 109 0068 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. We are pleased to announce the sale of a strategically located and a well-established two-story hostel building situated at Kumasi, Denche Morso Extension around UCEWK Kumasi campus on a 1-acre land. This property has 32 well-maintained spacious hostel rooms with over 70-bed capacity, fully operational, offering immediate income potential and accommodation potential for students of UCEWK Kumasi campus. The hostel also has enough surrounding land ideal for future development. Apart from the hostel, the surrounding land can be used to build a church, school, clinic, hospital, or a residential home or any property of your choice. This property is perfect for individuals, investors, or organizations looking to expand. For more information or to arrange a viewing, please contact us on 0242 071 646.
Don't miss this chance to invest in a property with endless possibilities. And I who may say, Why fantastic? Say, dear, we in charge when you feel one Cassandra. Losing the layman capsules. A mouse is in Koto Juma yet ding. No bread you must saw with Shanka Sanka. Nana, no, near. So, losing Locke, Mister, and this is you. I'm always what if you want take. You're free to come to I say for. Semi boom round them see me, dear someone. Me what losing Locke, Mister. Losing the layman capsule. What you pay more than a love. Losing law care mixture. Losing delay my capsules. Do you know what you feel? Delay man capsules. A man made in fear do what they cronk one and a law care mixture. So I pay for a ma woman no for anyone I want in fear do what train son come home. FD Ashisha sa a jedi and kratoimu adja to muse eye. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Nano na madam Fukofimpo catch me say he work natural health for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edro yi enya mapemfo, ema wo ma no fo. Anansa nkwada wonya nyamfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina. I'm brushing for us saying yay. And you insure FM Diaspora Connect. Amen. You will connect it. And we insure FM 104.5. Now you made your way near brushing for Kuana AD. And to say what USA, or UK, or Canada, or